tu amo. Le temile quella quanti la radio Sam le wa se anti han los fulu male vanu midu te wata nele se fulu male lua ile de ya woli man tango fie ole songa fu le de ya so los fulu malima le de basiro kuso lua fe lua lima ma lo so fu maria ile de vaing ole so va tempo vi ile lo fulu tu te mailo to so fu mo ba to ni yola tanto te ma futa fo ilunga pe am kan wale e ile to tu fa wa le radio Sam le de is fo le verso muli de le masina londa van wole de fo tu sanga masino kuso lua fe lus volumane lima ma lo le fe ma lo le tangwa tai talo sia wasa ya lo ya tomo tanga e ba finga ma lo longa pupu wole de ya woli le so fo ile to ya amatuli ya o nga wenga tu ma finga lo filima pe o to fi ya lo to pa ia ma lo o to ma lo le ngan tono ni sila e fa pe foi Antono e mamau o lo mau me le tanto to ile di vai ngole woli la ngan tgai le fa malo anto le ngai anti te pe o ile to ba tanga mai le town ali la si le me fo stimuli ma anto le tanto ma tai to ona fonga mo le por kalambe la woli ma fonga mo si ile to la e fa ile fia na nei solo ma te confia mai ave le la ile di vai ngole woli e ma wai sina ma fa mo tanto uma ile amatanga le tanto ma futanga ja fa talo fa fa malo anti entro ma mau o lo ma me ile to tu fa well alle tanto wala leo ile di vai ngola woli malo le fa e malo fo ile jawa talo sio mo ngia to uma ile lo fa malanga leo le tu a fa ile sani ile to tro ja ole se ma tu ole la hunga e bole na fui te fui le tala fui le man fa ngongo o wa ia o kuk luan ti malesi tala fa ngongo fui le fa mai le ngai silia le mama o le loto tangan tai no fui le fane ia le
o lau oe ana ia filifilinga ia o lau oe fui na pule faitalia Ai alua o ie le loto I loto mama alua tua o ia focus lele ia mai alua te wha longa ma e se ie wha fonga ia po la fole fola na una il nei ia susa ia po le ia wa le wa so fu ma to le nei ia vaias ia a to wa ie se te mi au ngai mo e ma ia le lei fa tala fa tu fa ma no tu I le ainga sa le vi ele sa folina le folfola il fa ngol veiaso na se ma vai tu nei tal sia o le dawa maua sina koma maua sina manolonga a he lei toi fa wa wina fo I le ngā luenga I le nei fo I veiaso le ngante leo pa anga masani le tanto wala leo ta mama tina ma tua tu mele muli panga tona mo ta malawa wa be fo I no fonga lo to si ai lo to so fu malolo ina o mai o lua o mai o mai o top o tai umana ili vai o le laula le ngante leo le malo silulu talo si o le dai fa wa wina ia ngā luenga tutema whaiva lo filima o le nei fo I vai so fo o se vai so pisi le vai so le nei ala no fai anto e pisi o no le tanto la vai o nanga le radio sa mo o le tapena to I tanto mo le whainga palota I le fai o le nei vai so I le wuli leo le asfrile pe tanto o le lo na lo famalo nanga nei ia tono se vai so pisi fo I le nei tono le tanto tro ai te lo le mea ua pito silina o fia ia I le po ma le aso le nei e o mai le timli ua kau le se vevesi vale so le lunga le Facebook ua talia talo ua talia talo sang ia ua le vevesi vale lunga le Facebook po le social media so ia tonu talo si o le usta ia le fautuanga fo I matima inga e pe ora tu I le mai le official commissioner of Palota le na fa muta I le taules fulma le lua I le wo le stona ina se vai today ia mo me fa la wiloa a sui tau va e le ngate le va nga fa fai e pe ona yai to tonu le tanto to I Samoa ia e le ngate le o so stanga tala vana tu wai lunga santa ai fa pipi e tu ai male ngol tanga tale sui tau va ia atonu e afia I le tula fono o le fa tosina wa le mena le la so tunei pe a uma pe mai a fu le tanto finga filifilinga I le so lulu male aso for wile o le nei fo yaso ia atonu o le dawa e si le fia ia le tele fa monga ia sui tau va le vanga fa fai o le nai te langolangoina e le ngante lea o I tuma lo o le fo ie tau va mai ai ia le vainga fa fai ma le vainga fa fai ia masalo to tele o tatum da bawale mele fa tali tolia ia po le tu lango le au ia le feita wina mo o palota I le mai ai o le finga palota I le aso for really o lo luma nei o le au nangana le radio sa mo fa toi le difo I yaso mo le dei finga palota ia pila mo sa wa I tanto I tu sanga o tu na yatu Beo ne ile tau sanga I lua afis fuluono, ia toi fo ma le tau sanga lea o le lua afi lua tasi, faisi umi o le tanto wafo. O le tanto whainga pā lota le dai le lua afi lua tasi, o leu te mana tua. Tole, na a manta antua I le afo, tau le lua whaasalonga le radio samo, e koma ane wa, la ka il se fulu le po. Ia ona o le tau mawhai lava le tanto wala leo, e malo tanto nanga I longa puyeli I lo topo I malo topo malu tulanga e pe ora ia le whanga salonga foi o tanto fale palo ta uma ia e le fale ia le vaale na sa mo I sava ina mai ni si pusa palo le ana tau mawhai lava e tōna ula wina I le mai ai le ona te tala mawhai tau I lona whaitanga mua I o I tōna I mato ia tōna ula tulanga foi le dao le au ia le whai ungo le niva ia so I lona asfrei pe a tale tu lai tolu ia o tapunia uma fale palota ma tu langa dai ia se lavona fa mau le ofisa o fainga palota ia se foi la mai fa fo feita o lo ia ma mo me foi le tusi ia po committee a lea sui a fa tu ia po le foi sui fa tu ia antonu wa mai ala tu langa foi lele o le fa I lo antu na vata o le fa I lo antu o anga va
o le wha ilo atu. O me wha mua i le vaenga wha upawhai. Ma le vaenga wha upawhai. O le a lantou wha tino. Pe a wha mua i le au pālota. Ia lea sui a whai pule a lea sui tauwa. Ma le fui sui tauwa. Ia ua tātou whai tawaso. Whai tawaso. Ia ua umar whai tawa yaso. Ua umar whai tau masina. A o lea lawa tātou whai tawaso. Ia. Tātou tu antu ilu mo le tua. Ia maua se whai ngā pālota file mo. Ia maua se whai ngā pālota fia. Ia ua e o le tūranga na ailonga i se si na fia alu le pālota. E fia umangi ko e alu foi o le whamsidonga. Ai pangalia. Ai pangalia. E le mawhaina alo fia le whamsidonga. Pe a wha a pea. O lai aini tūmanianga. Na maitawina i leisi komiti. Ia po leisi foi sui a tauwa. O lea sa wha tino i le sui tauwa le wa manu malo. Ia mai e le vaenga lo foi tau iei. O lo wha pia mai iei. E te tauna sili antu ma le afa. O pālota le tangata le manu malo. Pālota le isi sui tauwa. O na whato a mawhaila ia le nālu e awelan tangi. I o le wha msidonga i mei e ta ua le wha tau sina. O lono winga ai lalo i fol 5%. Wha teita inga. O pālota pai e 5 se lau. E luantu ia pālota la fai e 2 se lau 5 e mawhaila e la fai. O na ave pai o le wha msidonga. Pe a wha pia o le ielo ni talitonunga. Na yaini ala ni tulanga fui e o ala whainga wha ala tua. Ia po ni whainga wha tau sina. Na wha tiroina e pai a o lena mai tau e la fai. Ai a luako la ko pai. Bantua 5 se lau le i ala fai. O ia pai. O la fai e 2 se lau 5. Ai a luako la ko pai. Ai na o le 5 na pālota pe 10 na pālota. E le mawhaila na alua o le ofisa. Ia o wha sidonga. O na lefa baile tu la fono o whainga pālota. Tauna sili antu ma 5% o pālota a le e fia ave i ele tau. E te tau ona mawhaiona ave o le wha sidonga. Tasi nao vaenga o whaitau o ti ai. E le vaenga son se vaenga tene le tu la fono le o whainga pālota. O lona wing. E le wha peo sui tau va. Umalava e mawhai e le sui tau va. O na alua e ave le sui tau va. Se i vanga na ai le sui tau va. E maua pe siliantu ana pālota. I le 5%. O le au wha inga leo pālota al tangata lo manu malo mai. I le ai tu malo wha pālota. Ma le ai tu malo wha pālota. Ia tu lai sisi tu. O na fu i le leile tu la fono. A waha a tau whai o umanei wha teita inga. A whai o la tau whai o umanei sui ana tau va. E toa wha pe toa 5. E awele sui tau va en toa tasi. O lona ui. E o kwar kausanga fo le ai fa kako. Po le ale unga le a o ye unga ye fa msidonga o fainga pālota. Io. E wa na te sila fia mo tanto mana tua le lua filotas. Olla, soli. Ke faia. Ai tanto le to fio o ye le tanto blanc. Tanto te fia mawale unga le pālota i le aso for Rayleigh. Ia ona tanto mawale o le loi mata le fia. Ia po loi mata le fa noa. A wa mauti no ala. E o ko foi le vai asole. Ia o sa ulunga ka. Ona ave ai le e ko pai o la fai. Ona ave ai le la fai o pai. Ia nga kiripi si ia le o le fam sidonga. Ia mantili si loa i la vona tanto ilo. Po le ale tulanga o le au o tuia. Ia le di unga o le tanto panota. Ele nganteile. Ia o le ona toi fai o nisi o fai ngā panota laiti. E pei ona iai tutonu o le tula fono. O nā mea uma, ia ua na o ni mafau whanga. Ia ua lena i tu malo, ia na toi whaase i tua, ia mō meo whaalawilawi. Ia po lui, anisi o sui tau wā. Ona ua iai le malienga. Tau wala mai le se fina ngano le tu malo. Ua o kalanga le ngā umai luma. O lena whaimat. Ia ua toi whaase i tua ngalu ia le lui. Ia po le whaalawilawi a pai ia ngā ia la whai. Ona o lea ua au mai le fina ngalo le tu malo. E le se me a vai nai le dan tula. Ai a umai fofoine. Ia o le tula kale o i tanto. Ia o le me foi nai le i me i o tula fo. Ai uska ia maka ko munu ka ia. Ia wa me te tauna fai. Ia e ui lea. Talo si i le lo fo le tua o le ava pele o nai o mala manuia. Ia le tanto whainga filinga. A ma tanto le lea so lulu.
Ia wa le solulu na le fa ia ile tanto wa fo. Tanto palo to mua mo ila to ile avano ile aso for real. Ia e mo me foi le no talo sanga mua. Ai le va pe lo masawa kwa e fa ia ku. O lo ke fia pa no ka fa mo. O mo fa bani no mai le tu langa da. Ke fu yingi mo ngi meongi. Fe se inga le solu. Fa ngo fia nga wenga le official commission of nga pa no ta fa mo le tanto tu. Ya no baru ya lang malanga isa mo pe fe ona te malanga. E te pa no te il fa nga pa no ta ali o le solu. Po le aso for rain. Patu le tsai le puna manuia una o le tua si et so fa timo manilingi va au manuia mo na yuso lo fe ngai male tautua o le tsalo le male o le ngai le lo suafa o pomo de rapa kama fa inga popo kuringa mang o fongo de ngu o pakinga a ko nga la fo peso lo ku ke pai kai se ko so le va o ka ku le ai o se fo e pe le mai o maka o le ko ma fa ia kula o fa malo si o me o mangai lo ai le ko among sale o sa fa se ai ma atapua e mai o le tsalo wa manuia so tata uma fa e pelele lo so le tapa inga a o lo fa i patam a eta we manuia su ele fa amalama If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long.
Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Experience the Crew Care difference. Crew Care. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. Crew Care. crewcare.co.nz. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Tasi 5.3 Amo Radio Samoa. Le Chamber Kula Wansi le Radio Samoa le Wansi NGS fulu minuto na tale o le tula e tasi le rivango la wondia fi fila nganga o le mo le tanto filo inga ma le shanga ya le pepe tale le nele le pule le tuma danga ale DG Salva before le tanto TL marketing ya ma le talo for vacciale pursuit40.com le rivango la wondia ya mu yelo shanga le pepe na we don't want to me for yele palo tali ma lo la kore e ma lo la korka Talo fatu lau talenga whangamua ia o lo tautua fo iso tatu watu le leitainio lau ia whai asina o le fifia lau le ia tautua ma le leo asiata na lue se lau vale le ukilani o walu le whai lau e tisir paro tai Samoa ala walen malvale leo le land mai Wellington no wingo se se lau li ina len whai pai late whaasal vale le lalo i no winga lai una le tūlau sui mai tau antua nai langi le lei mai le lau mua le au pepe le rivaengo le au oli lau taunu antui nai le e Wellington ia amasalo le tutusan tau Wellington nem tatou ina ia pilani o lo a susulu mana ia le la ia mai le o malulu telefon le atate vai atu le Wellington ia o le AFO ai mai malatou offer sama ia ai o toinga malulu le masabili le e mama ia tatou ia mai au kilani pe ale fai of mafalfal le anga e femi kai ki le foi fa pe o masang ya illa ko ka le ya ma lo le lantole ma lo lantole tai u lo na pc alo was ya o mo so virgan tempo ingal tanto tu fa malo fo ya ile lango ino le tanto au kilani Samoa pe o na mtoli le fa ngol version se vai antoni ia le ma o le whenga paanga ia le tātou titi saur ma le au kilani Samoa ua masaro le la savalvali atu i le valu tausanga pe iwa foi ia o le tūlanga le lango i
inisi fo'i o tournament o lo'o mawhai ona tina e lakapi mo na ialo a Samoa. E le o mawhai ona ta'alo i le ITM Cup lea e wha ngā solo teimi nei. Ia le maua vanua e ta'alo i a tonu le a mai fo'i nisi o whaia o ngā mata i mamua inisi a vanua e whalau tele le tā leni i a maua ni ratu kalapu ia pe mo e ono fifilia fo'i tātou man Samoa. Ia waile o ia sisi tournament e pito i tele ni au Samoa lo ta'alo i pe vangana ele tournament lea lau kilan Samoa. Ani, io, ia ai fa malo i fo i le tulanga i pe o le iai le tampedanga a le telo kalap. Ia na lava mai to watu. Ia o le na matango fi me uma il fa ngol vea so ala pe. Ia mi se fo le luina o le teltai pe uma lava na wa i sina suinga il fa ngol vea so. Ia o le talonga tatasa fa pe ona lu ia e malisi tatasa ia sale moa. Ia ma fa pe ona manu malo i malisi ia ma wa se atu nel tatu tata ia malisi mole a va yasol ne. Ia o talia i foi po ai o le aluina e le tatu talonga la stonai. Ia pe foi ona sila le malu la tunu. Ia o le na ua ma fai ona tu sa watu ia tatu talonga o le tata ia stonai taitas. Ia ilungo le tatu page le TA marketing ilungo le Facebook. Ia fai ona mata mai foi ia to pele supporter sa au taitas. O ele fai ona ia nei au kilani ia ma awai ata foi ia Rere Park. Ia al now fai ona tau tua el tatu TA marketing ile tūlanga na ia tatu live streaming o tatu talo. Ja, le link fa malo i le fionga ia pestam, le talinga ia te tia, le fionga ia mwangu tia. Ia wa fo ia le tautumala o nanga i le fo ia tūlang o le fa sa lawin tu sa o le on tātu tālonga pe o le fa ngola veias. Ia antonu o talafeo ngole le ia ma le tūlanga fo i lele. Ia o le ua ia i le dei vai taua le o pe. E le pisi le mole meo le tele o le tālonga. E misi tālonga o le naka piso le li le vesi le ua i tātou. Ia a tonu o tāua o ile wai ato o tia manguti ai le aso tona. Ia wai e fo isi na o atu whai e la tu whatau anga i le Bluebird. Ia e alua laka pi ala hui whawhatata norwhinga o kan Bluebird i nā i le tato whalingi. Ia e fōlinga mai ala o le aso tona ia. Mo i la tau ele o whaiena o mai e whai ala tu whatau o i la so wafu e la sparele o na whainga dwele. Ia asi atu e vai tia i la aso tona. I le tātou whalingi nā le a whai mele tātou live. I aso tona i taitas. Ia patata noa tau o ka moa tau o alwenga i Samoa. Really? Ja, au mai o so vile o harisi vanga tāua e te tāua na sila fia le tātou. Turu e misi lantou fia le na whamuri e ine tātou se i pe a leo pe. Ia, ona tūlanga o lea e live atu ta interview i lunga la watele i Wellington. Ia, a tonu la le mwhain whanaulo atu ia ta winners. Ai ala i eise taimi o na lafo atu lea nei ate o e tango e whanau wifo whamole mole. Ai la tu sa manu malo mai tatu se le aso whareile na mawai atu nei. Ai olo matu nei le Wellington ia manisi o sui al tatu ClickX. Ia a iei lava nisa lau mua lo fia mana malama le whatinonga foi ma le stala i le awa o nanga ClickX. Awa la foi no se leni, ma la foi no o top up. Ia, ma whai o nanga i mai le vāenga tonu lea e pāwsanga i ma le museum ma te papa. Ia olo iei le tātou hall le nao lo whai e tātou fontanga le RSE. Ia poi lātou olo o mai ngā ruanga whawaitain. Ia, e whai ona su mai olo iei tātou display al tātou ClickX ma le tātou Digicel. Ia, e whai ona mātou sosoani atu i tūlanga i whesili umalawa whatinonga le tātou au o nanga le lafo na topa. Ia whapetoi ma lafo ino selen. Ia wae pio i nālen paina qualify e mo tātou se i e whai aspirating. O le lafo le o le topa plus fundi mata la pesili atu. E pe whangafo tautua ClickX e lafo i e selen. Le pepe o le ua ping malavo le ua i sisi tanga le titi o le tapula a fo i lele o le tātou luas futa la le sa i mo le mawala lo au. Ia sa masani no lusful lima ona le o ia olo ia tātou whapitoi Samoa. A taunu watu tapa apma waile fast food tala Samoa. E mwhailana maua le 2 gigabytes. 2 gigabytes le free data. O le ala le otu wailunga lusful lima ta la New Zealand. Le tātou tapa ape te qualify ai.
ina ia mawhai ona te whapopole lua ki ka pai o le tātou tō ai ngai Samoa e anga wa ai. Ia ai tō e alu e fo oi tono tātou se i nei New Zealand. Le link malo fa tai la se umi nai fa ile tanto fa moi nai au tafo le museum te papa. E amata lia i le aso atai au tātou whamoe lea alu ai mala sururu. Ia ona tō e tani watu lea i la stofi lono wingana lua aso ia en whai ona sosoani fo i le malu latinu i lalo i nei Wellington. Ia pe a wanoa mai tūlanga le tātou tautua lo whapeona whaalau i lo atu. Le link. E te lua leo malanga atu mwango ti apo la e tala noa fo ile le pe tau tala ona o le vaiesi. Ia mo la tau o lo mana miel tātou vaiesi. Ia o nai maua wang ti aina tātou ofisa i mangele. Ia le mauta Samoa. Ia mawhai ona asiasi fo iai. Ia lo maua i fo tia i tūlanga o tātou whaatau le Bluebird. Ia whaataise o man o te lau nā tō lau atu whaatau le vai. Ia ona o mea le vai le whai ona tau tasa o tangata. E paua le meu te alo fai. O nai tau solo mua ia tia. Le whaatau tala i o le fionga ia mwango tia. Ia langa e poko raka i soifua le taranga ia tia lea le Bluebird. Ioi. Masalo e tauna alfa tasile vai e simar vai sa sala pa fato a mo le suinga e tau tala ia tia ia ai o tūlanga ia tātou nanga lo whanga solo tupe i nai au kilani ia mo le malo le o tātou customers i nei Wellington ia o tātou numera mwhaelo so tai mai ai o le olua tasi lima ono tolu whawha ia e whawtaitele a whangamua mo le matua wanoa. Tai. A pia vili mai na iau ai ngai nei Wellington e vai men tātou pā uau te watu mawatu. A uen te pole, na o mantou a inga e fe maulu le tau manu lule o pepe. Au ke pole, ki ma whanga wha malosi lau telefoni. A lela o wala awan toi lau wanga ngai o vai lalo inga. Manguele i wala awala immigration e manu ia o whaiva alo whirima o tutoi. Tātou toi whila i sa teimi o momu. Aftai lava, manuela aso soi. Ja, soi foi. Le fionga i le pula le tau bla danga ale DJ Sal le TR marketing for before. E le tato pepetela o loana e tongi so se tru o lang ai fa pelea on foi. Anga i lo wa inga i Samoa i le tele falolo ele ngante i polu fa before ele mo tele sala fai. E piki ene ia tato o loa ma tongi e foi tato pili. Le yalo wala au yala pepe. O lo tasi lima ono tolu fa o lua tasi limaono tolu whawha ia le numera nai te bawa ile la tua male au nanga. Tasi lima i tolu amo. Radio Samoa. Tau mo le aso. E leo oe e le atua. God's protection upon you. Lau tusi o le salamo se lau luas fulu maletasi a olona foi upu mua. E whaasanga e umata i maunga e oo mai ai lou fesoa soani. O lou fesoa soani mai lea li i lea. O le na whaia le langi a toa male lalo langi. E leo oe e le atua. God's protection upon you. Tasi le nei o pese lau i loa. Na fatuina e tā vita le tupu o Israelu. O le anganga a toa o le nei pese. E leo ina oe e le atua. O le tautinonga le a tā vita faale faatua. E va ai lona loto ma lona nganga i le atua.
i teimi whaingatā ma aso vale. Ua tele ina whaau ngā ina e tangata Israelu le pese le nei a tāwita. Pe a o malanga i Jerusalema. E mafua ona pe pese ai tangata Israelu. A wafo i o loo ti ngā ina e sāva vali masopo. Se i tau wha maa losi. Se i tau wha loto tele. Se i tau wha la ei au. I le tangata malanga o loo mawhatia i le ala. Samoai, a te tele mea whaingatā e whea ngai ma oe. A lu tia oe i puapuanga. A whea ngai oe ma mea whaingatā o le ola nei. Ia e mana tua le pese lea a Tāwita. Na fatuina mai i lona fatu. E leo ina oe e lea tua i mea leanga umalava. Fai mai Tāwita. E leo e lea tua lou ulu fale ma lou ulu fafo. E leo oe e lea tua i mea leanga umalava. E a mata i le nei aso. E o lava i le whaavavau. Samoai. Po o ave lau taavale. Po o e whai ngā luenga i le whale whai ngā luenga. Po o e whaafafonga mai i maota malawa. Whea lava o e maua ai le whaamalo si au o le nei aso. Ia e mana tua le pese lau iloa. Na fatuina e Tāwita. E leo ina oe e le atua. I le neifo i aso. A whea ngai ma mea tīnga. A whea ngai ma whaingata. A whea ngai ma puapuanga. Ia e manatua. Whai mai Tāwita i lana pese. E leo oe e le atua i le ne yaso. Tātou te tālo. Le atua e. A oa o maia i mātou. Ia o mātou wola whaatua tua. O a ao alofa, e leo ina i mātou, i taimi tī ngā, i taimi whaingatā, ma taimi o puapua ngā. Tātou ia malau o whio i le nei yaso, e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Iesu, ua mātou te tālo atua i nei. Āmene. In this update, a soon-to-be father of 5 has died in hospital after being buried by a collapsed sand dune in Auckland. 28-year-old Kane Watson was airlifted from Muriwai Beach on Saturday in a critical condition. Emily Ansell reports. Watson and his partner were at the beach with his stepchildren and daughter when the tragedy happened. Their 5th child is due early next year. A friend says the family is shattered and a Give a Little page has been set up to help with funeral costs. Police are carrying out inquiries on behalf of the coroner. Customs and police have stopped a $37 million meth shipment in its tracks. They discovered an importation of machine parts from Canada which contained 124 kilograms of the drug. Police believe the shipment was destined for a group allegedly connected to the Killer Bees gang. 6 men aged between 20 and 62, as well as a 26-year-old woman, have been arrested and will appear in the Auckland District Court. Concern that internal issues among gang members in Levin is spilling into the community. Horowhenua's mayor is welcoming a tripling of police resource after a spate of gang-related shootings in the town last week. 2 people were found with gunshot wounds in 4 separate firearm incidents. Mayor Bernie Wandin says a lot of people are scared, but having more police is already making a difference. Their ability to be able to use that law where they can stop vehicles, search them, they've already discovered a number of firearms, knives and weapons within those vehicles. Billionaire Elon Musk's latest attempt to reach the stars is being called off before it even got off the ground. SpaceX was set to launch a 10th test flight of its Starship spacecraft. A post on X from the private space company says the flight was called off because of troubles with ground systems.
It follows a string of explosive missteps this year. A Starship spacecraft has not made it through a clean flight since November last year. That's news. I'm Scarlett Swetanovic. In sport, a list of improvement areas for the Black Ferns as they look ahead to their second match at the Rugby World Cup against Japan in a week's time. New Zealand's thumped Spain by 46 points to go to the top of Pool C. Coach Alan Bunting says there are still basics they need to nail though. Manchester United still searching for their first win of the new Premier League football campaign, held 1-1 away at Fulham. Red Devils boss Ruben Amorim says they're too cautious after going ahead. We score a goal and we should do the opposite. So have more possessions, push more the opponent, and I think we were not smart in that moment. Nottingham Forest are fourth after a 1-1 draw at Crystal Palace. And Titans coach Des Hasler will depart the NRL League club after their final 2 matches of the season. And that's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Sifangvali da le vivesse le kalapalakapia le tamauli mai sa le longa mana montele sa la fain. Ina was formal joro midu te nei le to line. Tasio le da sa e fa fonga. I se fa boponga na tanto tala I vai fanua. E langa te leo tala jalonga le ngana peritania le ringa woli. O se tasio tala fa no. Le na e fa fonga antu yai. O le maliwai leo se tasio ta ma. O se te ma o lo fa pea leo na tali tali. Ia le teimi e whana wai ia leisi ana pepe fau. Ia e pe o na whai lo mai lea e le vaenga o le tivi tasi le song. Ia mai sa wha pea leo na tupur whana la vele la sto na ina se ima vai antu nei. O mai le tulang taili tulai lima I le viafio le so for reile na se ima vai. Io, le tulai lima, le fiafila stona ina se ima vai antu nei. Sa va pe leo na tau miai. Ia le li ia pol tamalea. E swafa ia Kane Watson. Ina I mo mea fu ieo le ia leo neone. Le vaenga leo lo ia le matafanga I ta ua o Muri Wai Beach nai au kilani sifo. Le tanu miai la o le reiali. Le sa fa pe ona awina tu o ye le flamai I au kilani. I se tulanga tunga e pe ona fa ilo mai le tantu lipoti. Peita yani o le ana toi fa ilo mai o le tai ona lila. Na fa bele ona umailo na soifua a o ye pe le flamai. Ya fa mixelanga ngole tu ya inga wo me masani ona o le fo I fa le blave. Ai o se fa le blave fo ile e le mawhaiona tau fia. Ona, o le no whangale santu la ima yang. E antonu a whi te li yanga I antu ina I muri wai. E leo neo ne lanu liuli. E fo ila mambo meo pini mea mapo e pue olo ye leo neo ne. E masani ona whai mai heia mo meo whaase enga. A tangata mai le pito I lunga I sa wanga I lano. E ai o le tūlanga I pi ona taangwa mai I whamai. O se a woli sa whai se ta whaunga ina. Ea wae whai si te leo la matawhanga. O le si lai tū, e to te leo tanga ta e le ai. Ea o le si tū, ea e whai e le tūranga leo le wha se e mailunga ina. Ea e mi se le whiwa I e mo ta whale fui, e mantua le matawhanga la vele tas. O le sa wha sa ina I leo antua I lunga mo meo piki apu. O na I fui le piki apu le na le lea mai wha fuse ta maita. Ina ua wha pe lea o na. Fa vivili pa umalu male ato. Ia lena toi la vea ia le na mai tai mama I mawelo na soifua. Ia ona wotoi pe ai lunga le pa o le pikia. Ai famio le tafau ngale ainga le sa nga I tuina. Ai na fa fu se ia ona tanumia. Ia le li o Kane. Ma fa pe le ona awina tu le fle mai I le fiafile ona stona ina se I mavai. Tunei. Ia ele o se me foi le sa fa mo ina e wantu I tafau. Ia ma se I tofo pe ono ma se soifua. Ia antonu e mawhaiona ta ua foi leleo se freak accident. Ia po o se whala bravi sa le mafo wina I sis. E ono tūla I mai. Langona le wha no noa ma le mafati o si ainga. O si ili ilea e pe ona ta ua mai le lipoti. Ia mai whamai al wha amtalanga. E fia tele o ien ta whao. Malana whanau e mise whanau I stangata. Ea e pei la vola na whanau ia tamiti umala tau te ta whao. E pei o le wha no noanga telelena. E pei o le yeile temile nei. Ea mai e le ngantoilea. O lea sa wha atani. Ia le whanau wai. Ia o se tasi o ana pepe fau. Ia o le wa. Whampe leo na maua tuailo na soifua. O le winga o le whamtalanga ma le tūlanga wala iona au nantu le talale. Ia tantou whai tete le ningwa intang. Ia e wai tele mai loa le me tup. Po fema fea tātou tanga ia tu iai. Ia tātou mātala, tātou whangafa. Awa fuile a vea ole. O le tūlanga fuile le utau mausina mawhanawhana. Tau wha a vela mai winga o le tau. Ia matūlanga o le an tātou vavia. Ia ona tātou so o nao I me le tau ona tātou o iai. Pila o mei o matawhanga. Ia antonu le a sa whai no le sa wali fuile le ilunga o leo neone. O lima o luma le toi ina ma le lo matua. Ia malua sa vali. Toi wha manatu. Ia mea sa lua whai ia sola.
ia pe ava pe na ona mal lo sia a te savan ai ava pe foi le ai ia tanto fia me e mawai le saunga le mu mai a waine I toi mau mau se soi fuai le tulanga o se fa no ang tele dai pe ona ta wa mai ia ona ole tulai mai o le fa fitauli I tutonu ia o au kilani nei ia ole wa se antule tanto temias ful male valu minuto o te nei le tula e tasi le ia ul se fa talo fa tu le vainga le Farani Williams le kan tele le fionga mo ti amal ftelinga ti dai le ti marketing Junior from Womla inga dai Brisbane Christina Tanuvasa Junior Moli Malanto au fenga wenga ia o Toria a Kenny o le ma futa mai nai malo tau I manono tai sa mo malo le fiva malo le tauantai ia malo foi le on sai tuta manga wenga o pe on tofia ia lo topa ia malo tombal tanto I New Zealand mal vai so ni le palota vai so fo le sa tama Wai le ka ko kau whanganga wa vantu lunga o le upenga te whai langi radio sa mo le tanto whasalanga ioi ka ngoa oi e pu e mei se video ko inga a ngai whasalanga pi ioi tu sa lava pele ta alon to ina se la kapi a le leia langa whasalanga wale me bitu siliana na ta ua Antonio Simone ioi va malo antu le reia woli moa au keni to ei le mafuto mai Hawaii mahalo Arona Sila va pe fo ia tangi le lua va tala va tu le vainga o le woli tele mai lo pena e mai mo pena e manto ile tanto ta longa le manu sa mo ile woli la stona in sim va tu nei ia o le sa mai mo ma sa sila o le fo iso o e fina kano ile tau mo fenga mo na le manu sa mo le ta sanga o le Pacific Nations Cup. Ia, o le ngā. O le ala e whapea. E toi malanga mai le manu Samoa e toi mau popo I nei New Zealand. I le vahiaso le ring. Wai maratua. E mua le tālonga le manu Samoa le stona I le vahias fōua so ono o le masina o September. Ia, o lumada I hele sau tamale I le aso fitu o le masina la vale nei o September. O I o le masina fō September. Ile tulanga piore I unga tanto ta alonga amatama ile ta alonga kana tama Amerika ele ma ile fina o ta alonga a una lua ila uia manta antu yai fo ile fanti longa in kana ta alonga ma Amerika e fa pela umala vole tulanga sai ai tanto ile tulanga fo ile le manta alia o le vave e mai sei o le Fantilonga o mei e ta ua o basic skills. Ioi, nale winga ngā mea li o le basic skill. E awa are mawar ko au le polo, o longo winga. E le ingi ko ai e maua wai ko kiri o le inga score. Ia e le mwhaifor ko au ngā ai le pou. Ia, e pe o le tūlanga na. O ai o le tālonga I le vau Kanata ma Amerika. Kanata tolus fulma le wha. Amerika lua se fulu. Se e mai I tātou. I le tālonga le manu Samoa matonga. Te lei loi antoi. I le tūlanga pio le eile whanga solonga le aua le tālonga le manu Samoa. Ai. O le lau tala doa antu I la umai tau. I le tāloa le aua tonga. I le asto na ina se I mawai aturei. Mai lawa le taimina kick off ai le tātou tālonga lea. E o I le wha ili muli le naidi. E le I whaata mala. Ia le aua tonga. I lo lantou tama whailea. E whaato I lalo le manu Samoa ua fia ma fia tausanga. E le I hea lava le polonga. O le aula kapia le I kaletahi. I le manu Samoa. O le ala pe awha pe ana mawala wawano pe ua mawfui le wawano I te mai moai. I highlight o le ta'alonga po le wha e monga mai o le ta'alonga. E le I sauta mala tonga I le tātou ta'alonga. Ea, e ui lava I tau te lele au tua I tonga I ana ta alumai. E le I alo ta mala tonga. O le si vaenga pito I silina malo si mai le au tonga. Ona, ole, numero se fulu ale moana Pacific. Le li o Pellegrini. Ea, le ana whaatau taiala sa o le au tonga. I le asto na. E le ngata lai le a aino le polo I fafu. Ia, e misela wala aino le polo hanga I le pok.
e sele ta o le tulang e pe ona ta alo mai ia le alo tonga le fo i ta alo i le moana Pacific ia ta alo sia awai ua whaafainga tāne o se hawa no le tātou manu Samoa e qualify ai mo le pololang wa le tulanga nai pe ona whanga solo i le Pacific Nations Cup e maua mai e le hawa no e qualify ai mo le ipo le lalangi i le tausanga e lua whilo fitu le tani malo ai Australia a le manuia le tamu whainga tātou au i le tālonga mawhiti o lono winga e toi tasi leo le hawa no e leo le tamu sanga la le Pacific Nations Cup ai ia le si tamu sanga i laloifu o le ta alo i ma au mai o i antono o i South America le au le anto su e mai ai ia le tūlanga fo i le leo no fi e tuai le tātou wap le manu Samoa i le ipo lalangi le tausanga e lua afe lua fitu e te sila fia o ele antono o mao e o makua i pasia o le ofo o le ua qualify o le antono o saina ia makua o le ofo o le antono e le ngantole antono o saina ai iai si antono sa e le whaalongo mua iai i le rakapi o le ua qualify mo le World Cup lua afe lua fitu ea sau se te o na whailo antuna ia lea o isi antunu una ua qualify ea mo le tātou i puna lo langi le whai ala kua o kako iei i au se talia ea talavantu ia Queenie Savelio Felice Tongia Mikaele Petelo o le mafuta mai sini Australia o ia o se ave pasi ea malo le foe e tumuru pasese le divaengo le aso ia wa afa pe ona i sini o no winga le wa fia ko iki a falsu kasir kaya fale pulenga le ulwai ia maruia tele ia faiva lo filima pe o fianga i moto i le divaengo le auli o la ko ko fo ia kusina musika a fa wa unga wenga tute ma faiva lo filima al pa ia mal malo le tantu tru malo le manu Samoa mal manu sina e o ile maruia tau finga I enjoy team mantele upeng. Awai le fa pe o ka ma se la ver. E le fa pe fo ya ngoko le la. E le ko yo so mai. Ya pe o so mai le masi.
tene Samoa ya mala mala male taina ole sua le palua va male sulla tonga ia mana tua o tupula ngatala voine aso semana o faali ali malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu ole tu feel it tene Samoa ya mala mala male taina ole sua le palua va male sulla tonga ia mana tua o tupula ngatala voine aso semana o faali ali malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu now ia e mawale poto sili awane ia ona olo lua ia sili loto. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O e sa uni malanga I Samoa. Mana tolo ole Moana Rentals e maua sau se taavale. E te fili mai e tu sa maloma nao. O lo whanga solola na whabitoa e se 10% pe ai whaonga ina so se tu ai ngā taavale. Mo le tolu aso pe silia tu foi I le masina antoa o kuso. E mawhaiona pe kila taavale mai le malai vale le I whale holo po whanga lii. Whaapea no tanto ofisa au tu I ala fua. Pe moboli e tu foi le whatale malo olo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Lo ia tanto insurance cover e te fili mai ai ina nei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Maratuolo iai le tanto account I New Zealand pe lafo sao fo I le Moana Rentals e whaonga ai le Pacific Easy e whaonga ai fo I le credit card e whaatino ai le tungi no lo sa. Morisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovolu se lau o tasi ono po no merama sani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Matalo sanga e transfer o le Moana bea siane le Facebook le Moana Rentals po le tanto pinga te whaelangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga I taitoloina oe a oe malanga asiasi I Samoa. Aua de bisi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa o tawalu manga o lau whaiga palota I Samoa I le aso whareile luas fulmaliva o kuso mai le itu lai lua I le auli o le a whaafofonga I le au ili natu o I unga o I tu malo palota masui tau vāte tasi o mawhaio na au I natu le nei au nanga o na o le lango mai le Enterprise Motor Group I Manukau ato ai ma le fesoso ani a le Ara Memorials manuia lau whainga filifilinga Samoa. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le teime whaari ai le tāleni al tama I lunga o le leitio. A wale aso whapitoa tama ua la tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria o ia e awai I le tauwanga. Tama whaasalalau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai e lau tama le whonga ino o le talonga le manu Samoa, o le kauni tikta. O le tama e siliana reactions I lunga o le Facebook, o le amanu malo I se whailonga, mo le aso whapitoa tama. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo I laso whao se tema. Ma le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai New Zealand. Ia manuia tele la sao tama umalawa o le lalolangi. Radio Samoa. Bread of life
sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. E le whaaiunga le nei vai aso te whiawhia e whawhailoa i tātou tunu mai tātou polkalame o le areto le ola ia i le nei fo yaso. O le momuat Samuelu e luasfulu ono, whai upe luasfulu lima e whaapea, o na whai mai leo sauro i a tāvita, e te whaia e oe mea sili ma e mālo ai pea lava. O le upu mo oe le aso le nei, whaia mea sili ma e manu mālo ai pea. E ke lo le upu lea i longa sauro na whai i le tamale o tāvita. E a mantua fwoi o saulo lea na tuli loa tāvita e kei loa le tala masangi e tamaiti le a o ngā sā. Tuli loa e saulo tāvita e whasioti. Ona ua loto leanga tele le tupu lea i a tāvita ua waaia le ao le tua uwha manguia i a tāvita. Ia ma laui loa tāvita lea langa ika i loa saulo. Tau mawhai e whasioti tāvita. Ia sola loa tāvita. Sola i uka le vau. Ai alu saulo malanga auta ua kuri. Tuli ka mawhai whasioki. Ai ole mea la makaukia ngai ai iai. E whaatolu na tuele tua le avanoa i a tāvita e maua i saulo. Whaakolu nga maua kai e ka vika saulo lai moe. Ua makua se avangoa pa ole mea ole wha umaloa. Wawe o saulo le la koe whasioki ka vika. Ai whaatolu nga maua le avangoa e whasioti ai saulo. Ai keiloa. E le whaia e tāvita le mele na se kama le lei te le nei tama. O le mafua anga nga le whaia e tāvita le mai kei loi lana tala. Hoi mai, e le o olo lima i le na wha wina e le tua. O le visiri la e se anga le whaia e kāvika le mele anga nga. O le tali, o le wha alo tāvita e le nga o saulo. O le wha alo tāvita i le tua. E ai le unga o le o langa o tangata whapenga le kawi masui e le anga longa loko pe o saulo. Na pui e le tua tāvita mai o na fili. Ma whaamanuia le tua i lana nofo inga. Lana nofo inga atoa. E le aise fili i le o langa o tāvika. Ma whaasanga tau i a tāvika. Nga mālo i a kāvika. Nga mangu mālo i a i. Le tupu le nei se i o aina toi ina ma umalo na ola. E le aise fili. Nga mālo i a te ia. So le songa fwoi la mo o le aso le nei. A tonu o yeise saulo o lua whea ngai le nei taimi. Se tangata fwoi le ke fiu ke whai mele le iai. Ai o le whai mele anga ia te oe. E loto le anga ia te oe. Ia ke le me ke kau mwhai inga ia le le iai ma whai le loto le lei. A o le unga lava. O le anga ia le ngata ia te oe. A kongula o e whea ngai ma se saulo wha pēnā. Se tangata i lou lava ainga. O i se saulo i lou ainga. Ia po seisi o lou tua oi. Po seisi o tutonu o lou fale whai ngā luenga. E ole wisi lava e whai me leanga ia te oe. Kau ma whai inga ia e leanga. Ole se tasi kongo lau e kale sia. Le me leki whai. Ia e tangi atu i le tua. E avatu le malosi. Ma le grace o le tua. Le alofa tu no le tua. E ma whai o nga e whaali atu i le saulo le ngā. Ia ma e tangi atu le tua e avatu le poto ma le malama e ke solving ai ia le whaafita uli lea i se awala e umai fonga e vi i ai le tua kai peo le menga whai e tāvita i a saulo ele i kawi masui i a saulo pe loko leanga fo i a saulo inga ua loko leanga mai saulo ai nga i whai le awala e umai fonga ua vi i ai le tua i le mea na i whai so ke mangkua la le mele nei taunga e whai a e whai le mele na whai mai kala le tuspa ia o kala saulo ai ua wha mawina o le upuna mana waina le tua whai mai saulo e te whaia e oe me sili ma e mangu malo ai pea wai loa le fufol mele ki whai kangaka loto leanga i te oe tangata ita i te oe whai mea leanga i te oe o le me ke whaia au e ke koe kaunga whai e tau ia ku eise mea a le me ke kaunga whai e ke alofa i ai ma e wha maangalo i ai ma e whai mea le lei i ai ke lola le me whai le tua e le wha peke whai ngā me peke pe ia i wha maara ia i le kuarkanga kale a ke lola me whai le tua
o le akanga o le atua ua tuu ia le mele pe men fai sau ua faa mamaluina e le atua kavika ua si itia e le atua tavita ia maavea lana puleanga e faa vavau e oki a kavika nga o le faa e ainga faa maliaina faa aloalongia le mea na ia maua faa pena foi lai te oe a ia se tangata faa pena o se saulo faa pena ia vai mai kala kuspaia e ke faia mea sili ia ma e manu malo ai pea i mea umalava le tua ia oa o ima tu pe le mena faia ta vita ia saulo tele le nei o langa kele saulo kau mafai loto leanga mafa leanga nisi ai o matu fa fitai o nga amatu faia au wala na faia la o no ta vita ia e ke faia ina lava i matu fa pe ona e faia mea sili mo ta vita fa fitai Yesu amen. Pamanulo na lofa, pamanulo na piina, de dia kuma ana la ngeri, ai soli para la role fili. Ya ana la ngeri, me pese na osana, pamanulo na lofa, pamanulo na piina, de dia kuma ana la ngeri, ai soli para la role fili. Soli soli se soli, soli matu ai soli. Se soli la lole fili, soli soli se soli, tu hai soli soli se soli, soli ma tu hai soli, tu hai soli soli se soli, tu hai soli la lole fili. Ole kupu ole file mu.
Mali and Alec Jofaya, few Jalapaunga, Lirivang on La Woli, Double Pissing with Fakwina, solely le Fili, Total One to way, Le Pulgalamilla, Rain to Lola Muller, Twillang, Fab Taylor, Sunga, Le Fifia, Ya Pastor La Fire, Copa Mole, Janto, Pulgalami, La Matanga, Lirivang, Solato Mose, Fabuponga, Jamie Masani, Ile, Asoa Tayao. Ua mawhai ona awina atu whaasirisilanga whaalawa I tele. Ona o le langolango a le Woodmart. Vililoa Chris Ulberg I le olua tasi, lua whaono, 555. Olua tasi, lua whaono, 555. O di siringo tātou whaalinga ma whaasirisilanga leo tūru wai le rivaingo le awori. I le tūtū mara uranga le Radio Samoa wala wale longa puyeli I o lo tō pa ia, ma lo o tō mamalu inisi o wha mwela whatonu wina I le whai ungol liwe a so ia malana fui masina fula masina o se te mape a tātou nia. Malo atu ia afiafi Jeremia Ione, ia mala ingale ma jomina I le fiongo ni yafu I Samoa ngalo wafi le pepe, malo le sui fua, o tō umala vole ma jomile ni vai ngolao. Ia, wha talva tū le ia le Radio Samoa, ia te o tō uma. Ia pila vana masina ia tu mo antu an tātou whaalinga ma whaasilisilanga, I le tātou whaalinga le nei o le tusi o le songa. Anto ai whaima le tusi o le vau filifili. Awane ngalo sau lo minga o le tusi o le songa, anto ai ma le lo minga o le vau filifili. E mawai ia whaalupenga o Samoa I sifo tutuila mamanua. O nisi o tala tu o Samoa o alanga umpu. O le matawhai o le matai le whainga o whaalawe pe o whaai poiponga. Ma liu leo siusingo ainga Vesila whainga o Paolo o si whaaloalo whaalangingo I Kalesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga e na o le fitu se fulu tala le tau wana o le ofisa o le Radio Samoa I le tolu pā tolu o no Hopewell Avenue Manukau e maua tuwai saulo minga morisi whaamtalanga tanga iane le wala wane le tātou ofisa I taimi whainga wenga I le lua o no lua tasi lima I watolu lua o no lua tasi lima I watolu ya whi le oi lunga o le telefoni whi awhia ya elisa me te no fwoi na o lo tangoata I lalo e le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz ya ona maua tuwaila ilea o lau tusi po o au tusi na o le vau filifili ya masau tusi o le songa. O le isia tātou whaalinga o le ainga sāta whatoa I iwa. E lawa mat whaaloalo tau ai mātou te whaasila antua I whapea. Ui ili whirangalo ta māpo o suafa o le tātou ainga sāta whatoa I iwa. O le awhiala whilo inga mala talaronga suli mawheo I uma o ta whatoa moangu tia leulua I ali o iwa. I le asa se fululua o se te malua whilua lima. I le lawa o ta whatoa I iwa. Whaasale le anga sa vai I Samoa I le tulai iwa I le tai au. Ma tau te tala tuai ma wala ulialo o tau pa ia ma lo o tau mamalu. Su mai matala au mai tātou a wailea so tupoina. A wale wha mo si o tātou ainga. Ia tau ma wha le lialo tātou lo toi fale. Ma so alo pule ai nofo po matai. A si o tātou ainga sa fuafuaina. Ma ole ale tau fia lava le wha iunga ole a tasi eilo tātou ainga. I lea so I lau le awai mai. Ma le wha alo lava lo se nia le nei I wha silsilanga. E suafa le ainga tā whatoa. E pe ole yei tā whatoa waita lima. Tā whatoa anga sā tafa leti. Tā whatoa Josefa tafa ke sio. Tā whatoa leifa lima.
tawhatoa fua mai tafa mua vaa, mai si suli o le ainga sa tawhatoa, o lo no nofo i le ainga. Morisi wha mtalanga I te fia mala mai, wha sota iane I tawhatoa fua mai tafa mua vaa, po esta tofilau te vanga, I no mera ia o le ata ua. O le olua tasi, o valu lima o, iva lima. Olua tasi, o valu lima o, iva lima. E po le olua tasi, o lua iva lua, ono fitu o. Olua tasi, o lua iva lua, ono fitu o. Tai, ia lo se nia I le mafutanga, ale ainga sa tawhatoa I iwa I le motu tele sa la whai. Alexia tātou whaalinga mai le ainga sa lua whau, ma tau te whaatulo atu I lau whaafunga anga sa moa, tu lau na lava. I lewa tele mana whaalo alo ma tau te whaamaranto tuai le mafutanga, ale ainga sa lua whau, ai maise paolo mangafa, e malu isi o mātu ainga I le pitonu o tāwhito I mangiangi. O le awha tonu ina la tātou mafutanga I peo le tala roina, I le mautao le fionga I le te whono, I le se fulu whape salo pleisi o tara, I le aso tolu se fulu o iulai, lua a whelua lima, I le itu lai sfulu tasi I le tai au, whaamalo molema na tua maisa o plate mo le tātou whaamalostino, I le aso ai morisi whaamtalanga, whaafsota iane I le olua tasi, o valu o ono tasi fitu valu. Olua tasi o valu o ono tasi fitu valu o lo seinia le te fono, male laulaua fono le ainga sa lua fau I ta fito I mangiangi. Malaysia tātou silsilanga mo le fianga I po le mafutanga vau tupua I whalea lupo. E whaaturu antu sa moa I o pa ia mau mamalu. Awa ia lau whaasonga. E whaafua la lafo se leo ma le whaalo anu tele. Ma valwalusia au le whau ma le anganga mawalano. E le pa ia ma le mamalu o alamatama whanau a vau tupua I whalea lupo. O le awhia le tātou whono I le astona I mulmuli au kuso a sau nei a sa tolu se fulu I le se fulu lua I le hawoli I le tuatusi masani o le lua se fulu pa lua West Hoe Street I West Coast I Glen Eden. O le tātou sanga malanganga mawalalo ia tala au mai tātou te mafuta I le aso I le alo le tua mana tua mai lau la funga masani a wale wha moe e pe o la tō whaina. O se soani wale fausia o le manumul fau, o le kālesia wha apotopotonga kirisiano sa mole e whakasa I vau tupua I whalea lupo. O le mātou talo I taitai atu eilo tau soifua I le daso I le manuia tātou whelo iai I le lofa tau siolo tātou tua. Seinia le neia wha silsilanga, e pasta la mostele pupu mai male ofisa e monisi fa mtalanga fa sota iane ia le numera leo le anta ua o le olu tasi o lua ono iva lua ono o lua tasi o lua a ono iva lua ono mantala noane I le whaile utusi o le mafutanga na le fio ango vau tupua I whalea lupo. Malaysia tātou whaalinga lea wa tolu mai mole tu malo o si umu. E mo muon whaatulou ia sa moa o le au mamala, whaatulou fo I sa o le au ostau langa pa ia, tulou lava. A o se lau le leile nei, mo le nei tu malo si umu I au kilani, le pa ia o sa so mua matama, tu malio le whale lua o tuna whale, o tai ma le whale tolu. Molo tau si la fia, ua au sia se matati a fau I lo tātou I tū malo, mo alo ma whanau e ala I le ta longa la kapi au kilani. Ta pena e taumata antu I ese, ia malesa o lo fale, fanta taua o tama whanau si umu, ua whae ngoina o le tama o le lau moso oi, ua mai ona whai taulanga, whai tūlanga masani, o se au tau amanta, e whaia le lotu le stofi whapa ia ele tō ninga ma wha lau ilo ai suafa o tamata alo uma o loo iai
na yuso mai a le pata o fale a lili o savai a pia ia lo tu mai o lantou o lantou ala mawhanau e fia fesoasoani le tātou au Samoa le tama Saunoa le tama ia tunua to whai ono samu tanu vasa mo le tu malo ia ma sa liu ala o le lupe e le kalampu ala lau moso oi e le faa alo alonga sa faa tofusia ai le tu malo o ia nei le tātou au te tonu le asosia le lakapi Samoa i au kilani sa ta alo le astonai ma le au malosi le fioanga o vaiala e tutusa ia le ta longa lea i ta i tolu se fulu ai le au ia e ta alo foi le lau moso oi le stone nei ia so tolu se fulu au kuso i le au rere paki papa toi toi le tulai tasi le au oli lo tanto i tu malo o feiva in tampo ia ea e malamanuia mari mai tanto maluluina fantasi e ta ua lava le to eseanu poto poto morisi fa mtalanga fa so te yane le olu fitu lua ono iva fitu fa lua ono o lua fitu lua ono iva fitu fa lua ono mtaio lo seinia to fa ono Samuelu tanvasa to fa ono tupuola la fitu la matu tala pa tu la pai olo ya mole tanto kalapula ka people i tuma lo o si umule we ele tanto fa linga ta wona pe ona tonu mai le tanto ofisa Male tanto fa silsilanga mulmuli a inga sa vai naia a inga fe alfani santu ya tua i savai. Ile ava mal fa lo le fa silsila antu i suli umole a inga sa vai naia a inga fe alfani santu ya tua i savai. O suli umolo au mau i so se tafa o te ronei. O le afia tanto maftanga i le stone neia so tolu sfulu o kuso no a lima. Ile hall ma Sania Mount Albert Senior Hall. Lua a Wairere Avenue i Mount Albert. Matalia leile afol sfutasi i le tai au. Au mai umalo a inga i le aso e whaia i matalonga a wale tausia le leio lo soi fua malolo ina. Fa moi le lofo le tua le antato filo iai i le aso a to faina fa taio sinia ele tai fono ma le lau ale a inga sa vai nai a inga fe alfani e santu ya tua ile motu tele i sala fain. Oni si down tanto fa linga lau tonu mai le riva ingo laso i le tutua. Mala udanga nei le radio Samoa tasi lima i watolo amo ina uatoe whamidute o na tale o leitu la elua. O e mana o mia ni lau papa ananga tā, le lei o na tā penaina, masau nia a wāwhausanga o maota, maso o se tū ai ngā whale. O le Wood Mart i Penrose, o ai longa lana au nanga, o vātu ma le 25 tausanga, i le ngau sia, ki le vaina, ma le awina atu foi o ana lau papa i atu no umamau. A fio mai loa, 5 fitu tasi Great South Road, Penrose, pe vili le o lua tasi, lua whaono, 5 fitu, whaafesili mo Chris Whaafonga mai atina matamaita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, wa lātou lawea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ai peitai, tū salava pe tutoa ma malolosi tina matamaita. E lātou te mo mia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whaasfulima, le ono sfuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le Pressed, Screen, Aotearoa. Wala awane i le Numera. Oval se lau, 2 fitu o, 2 o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu i le aso. E lavea ina ai o tou, moa taiau. O e silafia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valolima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau
Australia Samoa, te whawhaingaluenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID-19 mo i lātou e sifuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoa e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima i vatolu. Amo. Solo Samaitai Samalivani Neile Langatasi Sasala Emanong Yona Toula Langani Manayale Penga Solo Ari Afoy Yona Toata Ilesami Oh Mayata Tomu Ia Samoa Masiona Lavanu Oh Mayata Tomu Ia Masiona Laufa. O se vainga nei telefon moni ni tai au mai a Jero New Zealand ia wafwelo nofo tapoi mai. Whafunga mai am. E leo yesi tūlanga e tau mai ai o la malua le presidente o Amerika na whai unga. Mo te fulma le 5% o tuperutongi whaala fonga mo oloa e whaur whale atu New Zealand e Amerika. E peona whaali ai le pare mia Christopher Luxon. O le re minister whaatu inga Todd McClay, sa whono malona soa whaafenga i Washington i le Vastal Wide. E whao o iai antunga lunga o le maa loe winga i le whaatulangana o tupe whaala fonga. O i la uamare tamata e minister tupe Nicola Willis, sa la tau whai te te. O New Zealand o taiaina i se whaatulangana matatupa tele, o lea maulunga o tupe whaala fonga, a o toe iloiloina e Amerika lana lisi o tupe ritongi whaala fonga mo o loa atunu, e whaulu whale atu ne masina o mwai. Sa whalia McClay le taimi, o se whaasalanga e le whea, mo se atunu, e la ititian tupe maua, ma wawe e ona whaia stepu mo li tāsanga ina o le United States, e tō ma i lalo tupe tongi whaala fonga mo o loa New Zealand. Veitai, o lea tau mawhainga e whoringa mai ele o tarieina. E na ua whaamaoni aina e Luxon, i le wheringa mana uti stalla i le vaso mwai, e le o suia na mawhawhau o President Donald Trump. Ma ia tā uai, o tā mamaule President i lona mana atu e whaapea, a whai e maua i New Zealand e tupe whaasili mai o loa e whauru whale atu. Luluinga, o atu no ta tase te tongi e sumari 5% o tupe re tongi, whaala fonga. A whai e whaata mo i tupe wha ai talafu, e te maua le 10% e wha ate pula au tupe wha la fonga mo o loa, o le mea lea, e le se wha moe moe ngā New Zealand, o le a suia le mana to Trump. O se maa whine ua fisosoani nei i leo ona o se pepe fau sa maolo na tino mariu, i se paka le tau langa o kilani i le asona nafi. Sa vala wina atu leo i se vaenga o le paka le Albert Park, i na ua maua e stangata whaingaluenga le tino mariu o le pepe. Sa tala no leo i se maa whine e te tanunga o le tina o le pepe. O le awha Yesu e suenga le mafuanga o le whano o le olo le pepe. Sa avea mawhetupu pulo o le kapia tamai tai New Zealand mo le taamare sanga o le ipore o langi au kilani le tauta sanga umawai. Ai o le taamare sanga mo le ipore o langi tamai tai o lo fasole nei Engilani. O le tamai tai sa mo kiwi a rupi tui. Wa ese le pulo o ia pulo wina.
ina wa mai ona seina atu e televisi fasalalau lo ale BBC Britania o se tasi o latu te mai tai fasalalau i le kapi e to wa wena te e na ole tasi le ta alonga o fisosoni ai le fasalalau ina big time o se fai unga le BBC mo le awina atu ia o i lo muli ane ai o se fai unga o matuai tala whengai le le e pe ona loa tele ai se vai ngo luna lo ulu e vali le momo o le wingi longo a momo le Black Fern sai fa also fiena se fianga ma le malia i le vai nga fasalalau i ta alonga a mata le ta mulisanga i le va ngilani ma America de Police Free to wine a wai tala noanga maisi o fasalalau sai fa ilo ailona nga malia mo lona tau sa fia ma tu sai mo lona ma mai fa sengana o ta alonga e mana tuina de totele i se tala noanga tui sa fa ma Jill Douglas o le BBC le sa ta ina i tanga te li ta alonga lo Olimpeka i Tokyo i Panilea i le lua female lo futasi li ta alonga te tofitu le sa avea i masuela o le kapite tofitu ni sila sa manu malo le pini auro o sana fata te noanga mona mana te whaali e unua mali tau puleina sa usao mai loto sa fata tele ina i lona lau lo de kilope ina ovisilingia Douglas i lona toi te liu ila la kapite tofitu as I tusi sa oilo na lima le televisi malongo le BBC ia mautinoa e fa manino lana masini fa le teleleo ma ia avela na fa fitailing ngana sa mo i ona ainga o mai sa mo e tusa male la tu tapo inga mole ane tau tino e tui sa le masona i lo sa tala no tu sa le televisi pilo tele Britania le BBC ai ele o fa ngaloina le televisi i lo na nga malie malona tau sa fia o leo winga tau sa fia malanga malia tui sa toe apa mai lo le BBC a te awa yatu i le la tu vaenga o fasalalonga mo i tamara sangori poro rangi i le la kapita mai tai o lo fasalalonga o le le ai ma se vai o le langolango i tulangi le Pasifika te ngata Palestina o se mea te tau na matua i maase si ai e be ona whaari ai John Minto i le vaenga o tala le Pacific Media Network por PMN a o whaalau te leina Israel ona so o tanga bomotu le Pasifika o Minto o ni sila o ilo tele i te le langolango i te Palestina o ia fai to ina le tulangi i le matau tio re latu te liatu i fitena inga Israel ma Palestina o fitena inga le vau Israel Palestina sa te puma i le tau le vau Israel ma Arab i le afeim sa lau fasu valu ma le fai to se fulu mas fulu tau sanga o finaunga i ele ma se steto Palestina esa tiri fatili nai ina osfaia fita fatu fatwa lave ale Hamas i Gaza ia tangata Israel le sofito o ke topa o le loa femere no futolu le lata le afe lua se lau tangata sa fanoi se foa talo mai le osfainga o mai lava le terminei o lo fawo pe osfainga Israel i Gaza i se tau mfainga matua itilia o mai se aile vaenga ale Hamas le osili ma le onsu tolua fe tangata Palestina o mari li wain o le tōtelo i la tō tangata civili e bena whaari ai e sui o soi fō maroroina i Gaza. Ai sa whaari a Minto i a William Terite i le porkalame le Pacific Morning a le PMN. E reo whaatino le Pasifika ana ma tāwhai oi ma whaai lo se lango lango tāla whenga i tangata Palestina ma o te tau ana maa sesi ai. Ma ia tā wai o le Pasifika stasio no whanga la iti le langi e uti ai le lango lango ina o tangata Palestina e mafua mai le se whaata wanau ma ia Amerika ma Israelu. Faliamento o fiti na uru palau matonga e mumuso e amana ia se steto Palestina au isi motu te telo le Pasifika e peo paponi kini e la tamai nei sa whaavai o latu ofiso ampasa i Israelu sa forfolaina le matanga ruenga o le vai fafo Israelu i le tau tinonga o le ati whaamalo sio so tanga whasui o maloma le Pasifika i le sui ministao mata upo le vai fafo Sharon Haskell o le aia te ia le malanga sui o le malo i le Pasifika e tela noi nai le whaamalo sia tilios o tanga Israelu ma motu le Pasifika. Tā longa, tā whate ia le Pumas a Argentina i All Blacks i le manu malo lusflui ma lufutolu. I le lato tā longa lona rua le tāmasanga whaavao malo le Rugby Championships i Buenos Aires i se teimi mua o manu malo i ani sila i o lato la vailele. I le mai ai o le mafana whana o le manu malo i tā longa whaiteuria mua. Sa tilo ai le All Blacks i se so o manu malo i le Pumas a bitai. O whaasalanga i pepa sama e tolu sa le ifi sosoni ai. O le winga Will Jordan sa whaasino i whafo mo le 10 minute le tolu ma le 2 minute o le tā longa. Tasel minute mo le muliane so atu ai matu povai. Ma tā alo tos futolu ai mo sin timing. Lata whaingo le tā longa sa tule i whafo le wingi Steve Reese.
O le istalonga All Blacks o after we emer Springboks Africa e sauti le asono le masina 4 September i Eden Park e o Kilani. I rā matanga whato sina le manu Samoa se a tomo whainga qualify ai mo le tamara sangari por o langi le rafa mara forfetu. Sa le maruia ina wa pō le leia li ka le tahe tonga i le stona ai, tōs furu sumale ono le skoa inu ko alofa. O le wha maaro sia i le leila roifo ma le tōs sumale lua ana tamata alo sa awai, i le whato sina mo le por o langi le rafa mara futolu. Sa wha fia ina i tonga i alana au maa tā puai i le malaya te whaiva stadium i se tā alo whaumalo i le a mata mai lava i le minu te moa. A e li unga e tōru skoa tonga i le lua Samoa, ai o ai po sa over ile ese senga sa o ai mai le kikele numero se fulo tonga ma le Moana Pasifika Patrick Pellegrini. Lili umai le o tamata e sa mo le manu sina le lato foi fato sina mo le ipore rolango lo fasto ne Engelani. Sa mtoa i Samalina le lato talong mo mo le Wallaroos Australia fits mo tolu ile le ai i le Malaya Salford Community Stadium Manchester. E ulava le loto to toa ma le loto telo tamata e le manu sina pitai sai loa mai lava i le 2 minute mo le talonga i le valo i le tumai ma le lele o lua. Fa popo ia fianga la o Samoa ina ua fa mai ale talonga i le to smart farm. Ina ua fa sala i vafo me lina salale i le pepa sama ono sana poe fa so tula fono muliane si te lunga le pepa lana mumu. Ai sa mai te wina le faito wafe mafo la o matamata me furi le latu tapai i le mansina. Tār malolonga fasu lima ai Australia i le ai. Ai ole ale ai masa fa ingo fia le mansina i le sala tu talonga so ai i le so sar vasonei le ole ta aloi ma le numero tasi de rangi le rosamu mo Engelani le sala tu fa tu i le loina America de talonga mo onus mali verifitu Malaysia ole Pasifika le Fijiana sa Fiji sa fa to fo na fa tu i le loina Kanata i le talonga mo onus mali verifitu i fu petia Kanata Julia Settle fa ono na i kolosia le ne skoa Fiji. Sa toi li liule Springboks Africa sauti le latu ta'alo masani ai, ma fa toi le loina le Wallabies Australia le latu ta'alo fai taurilo na lua, tos fululua, i le taia o na fi Cape Town. Sa fa te iele champigno le iporo langi Australia le latu ta'alo mo le tosul vado lufulua Johannesburg, i le vai aso i lo matum. Sa fau ese la ulaka pia wai tato e te tala uloa au ulaka pia fai tu malo Australia le au New Zealand le Ranfurly Shield ma ia taranaki le stona i le skoe luas futolu i le lufululua. Fafta iai le lato numero se fulu sa sui e te tonu 5 so poanga. O so poanga le sui momore o Blacks ma le manu Samoa wa toe te liu mai le tamara sanga fai tu malo NPC in New Zealand i le mai ai o le telo tu sanga o ta alo e tunu fafo. Ai olona le lei o lo movalava i le so ta alonga i lua o ia whaasauina o i kato mai whai ina i le whai ngona vāsu ma vai sa ia tue kolosia i le lina skoa au kilani ai o mai ale taimi manu malo ai o i kato ai sa ia tue whaalua ina le stonai ina o i ta aina foi fatu o lau tāpo e tanaranki i le ovolo na kiko le sala e tue o se minute mai ale ta alonga a o sili ai ale mua whanua lufurulua le lusfulu ai o le tue mātai nai o le awala sa ia kiki nai le polo le pou ona sa fai ma palasi lalo le polo ma le ti. Ai ole toe se fulu lava se kono tu toe sa ma fai ona sa fai le polo i lungo le ti. Ma fa to ai lo e so poanga ona a le polo i le pou. Ma ovai, tos fulu lua mita le mamau mai ma le pou. Tala nal ne yaso. Manuia le aloto le tunu le ne vai aso ma na fai ngā palo. Ta manuia le so. Ua na o le Radio Samoa se fulu 5 iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Oe
lea o elea o manao ia Yo le sifunga mali na le sunga ya pitiki matapita ya ela se yo me yale alunga yala e moe o lala ku wari la onga naita miteri le ne ya sunga fua ya e po hafu yo me sa fa yang po e di moe me manolo ole wolu sulu me lu tute ne le tula e lua e le vango la wo le fi la ganga e tu fa telefon tu ma fa malo an tu za tu tu no lo fi ga mga wenga tu tu ma fa va lo filima ele nga tele o man tu we wanga ya tu piki le fana wa onga ele tu wa yo onga ile amatanga o le dei fo i va yaso fi fi la ganga e fa telefon tu le telinga ya le la ku so fi le o le tu tu ma lo nga le enterprise motor group in Benacau ja le fa tasi mai mo le tu li potil de ya wo fa telefon tu le la man o le fa yo le fiva ya ma lo fo lo sai mai le ya wo li o le wa fa man we ma tu ni ia malole tawatai fui malole soi fua maua lau tarenga nei aso ia lea e moio le tau whiorolo mai nei le tau e paol mero sa vili le piu tau amatana tau malo si lai titi mai ia li ele li o le mu tato e wheluai i longa o nu nei aso li tapu kalam ia le tulanga nai pioni ina mana ia le lau matok le wo vai soli o le fa udi de pia lo ku ngai o le mreva le wo ka pong sa mi mato ile nei tu po le nei vai ngai i wiri ya ma lo sai ba lo fa ma lo si o le wa tanto yai ile vai so muli o le nei fo i masino o kuso ya antonio o le fa ngol nei vai so ya na fu e tapena yai e ka kiri e singi ska va nga wo le nga ko nga le ya sa le lava ya lo tu la ma sa ni lava ia tu la ngo o taua tātou tā vale o loo pa uma o la lalo tātou tā vale ia pe o tūlanga ia i le nei fwoi vai tau ia e pe e speso ava so uma ia ia mwhai fwoi ona so sani i le loa si tātou atunu o loo tau sa ili sam tūlanga whapea Tātou te tau whai wha mā lola vai le nei vai asu e le nganta o le vai asu mulumuli o le nei masin ia o na fwoi e tāpena ia le tātou o nanga fwoi lele ile tuna inga o tango java ya o venga solo pa no tsa mo ale o ta una neva yaso ele ngata e sa ole lele sa no ya te la me o lo a fo ya look forward ai neva yaso tu la o le o mai masina ya ta tu asa ni ya se tema ya mai se ele ta to a fenga filinga se ta to tu sa mo ya ta to tau fa talo ya e manuia ya pai wa fo ima tūlanga ia o le ale le unga le au mai ia te rolonga o le finanga loa le o le tūlanga oma. Nele, ia o le tātou tatano rawa le nā whātasia e le nganta o le unga au mai. A ia file mu e peo ni ele file mu me le pōna pōle o mai le aso. Wa kau le ingi se pisa lunga o social media ali lea. E sao le le ia, so le piwa wa mo me vule lua e fiwa e kua ua pewa. E au ngā, e au, te mo manga ia mo ina mea ua. O lele ia tūlanga whapea o pewa wa hoi, mo whale e pisi e malunga o le social media le nei aso. Ia, ua o le mea mari. Po ai lava e whaia ma le amalea. O i le la, o le la moni maulunga o le social media. E wha masinonga ia le awinata. Po ai le ula renga aru koe kūlunga le amalea. Ia le lumana ia ia le whainga palo taile nei a vai aso ilo dance over right ia wa o tangata la nantu o ilunga le amalea o le la a whai ui eile le fia o le sui tau wa Sa le ia natula wai e le o mai e se me fole le whain control a ia tūlanga o le ia wangana ai o tainga me fole le ia e whaingata tūlanga ia wa e le o whapeo lo mai ele ele Twitter wa nga le la kam fa e share ma tu la o me fa pena mo le e afia ma impact la na ye ko tam fa ile pa lo tam tu la fa pe yo e o le belanda ai wa talia ele ai wa talia ia ai o fina ngalo le tanto otro le tu ala no le official commission of finga pilot ia mission nei sui ta vale wa lot il finga pilot e am tanto le solo ia ambulance for rail o le ia vais au le si me mali e le te fai tau ti aila o le aso tofi aso manolo
asfalei aso malo lo sam se amu ia la ko su le au Sao le ia so ia ngai fu kupe o ka su malo lo ko su ka wai sa mo ai pa ngaria ere i kari male lo to ja maar wie laat van wiltaan toe troelen van mijn mooie leden ja we jas ja uli maar zouden van mijn mooie beelden daar pedaat ja maar je zoveel gaan lopen van vroeger ben tijd voor mijn tijd toe troelen te linken ja ja vanaf tijd la vai ila to fa von boa mole mato wa no ja maar je staat to lecho ja mo hole nei lau patalo fa mo polo fatu le ta po inga mau se ta to wa tunu lo fa ya no mo meta fa sa lo le nei tu la le aso ja ta to lo no lo manuia me uma e mo foi tu la le weekend sa te nga yai le o mai atu ia pa tai le o le tato fe lo ai foi lungo o fa sa la mo nei tu la le aso ia o lo tato vai su mo le buli nei te le mano no e tato ta vale e fai mai lo filinga o le winga fa talanga mo ta vale la lo spulu afe ia polo o titilo fo tulaga po lelo le fast food tala ni lima food tala le pemeni le vaiaso ia atono fa mama benga le tulaga ele mata ina fa mama benga le paket le ainga e ma fai fo I ona mai fo ila to le o ta vale bua ia tulaga fa pe ia e taua mai se fo ile de tauntal so I fuanga lo tato tenga ia nei New Zealand ia o nisi o vai nga fu le tilo ile o lo ia tato finance fa tu peina ia tato tabale o le tulanga ta wa fu le ia wa e mo fu fa ta lingo e pe approve mai lau tio o le tato fa tabale e to tonu ale tula wa lo ai ia tali o la sanga pe e a fo ia e ni to fa le lenga ia o approve mai fo tulanga fa pena ia pe o le sina tulanga fo ile tautua fo e tato enterprise e na o lo ia tato wa in-house finance e ma fai o na maua ile tali o lo na winga te le fata tali mo le o vatu ma le tula e mo ma tali tai me process ai o lo ia tangata lo ngā lue mai tua le background fo ile le mo le whangai mo inga tasanga ia afa pe o lo e lunga le marketi lo fa au fo I tato fa pitoa ia tato cash bonus mai le afetala ma ile tolu afetala ia o cash bonus lava ia o le promotion company ai afa pelona winga o tavale o fa pau mo e ina ia fa ingo fie ona tango fie ma tango fie ia tulanga pe meni ai afa pe o le tuna mie se tulanga o le se cash back ma tulanga fa pena ia e faila ona fa ale tulanga le o le discount me e fa cash back ia pe fa fo I ona offset ai se tulang pole lo po se credit card or whatever po se pale no luna trade in tulang pa so e ia le option e sila fia o ia e sut le tulang o il te me fata wa lo sa ia e o me lava na e o le afa ia e te fina ngalo ai o tulang ma sani lava o tele mana no e tatu ta vale ia piki apo ma tulang fa pena o tatu coaches ia po ta fitu no fo ta vale no fo SUVs, ia o tele mano na e tato tabale, lua tato yacht, mai ona fai mai lau ki linga, lo ia le si tu, ia tato packet card, ia o tele mano na e tato tabale lai hui, ai awa pe o lo e lungan marketi, ia, mai ona e. Pina mai tato numero le, o le over se lau, uona tasiono fata si vali, over se lau, uona tasiono fata si vali, ia, e fai ona e talau no mai lau lava ngana, no mato a lua foi manisa tamali ile sunga ya very cool ia ma foi a tawo papu ia in fai ona fatala no nisio o tulanga awala wale ina ia manino mala fo tulanga uma ile fa tau mi maulo sa ia un mato address o le lima ono pitu ile lima pitu tolu Quay South Road in Nemanukau ia fai ona sumai ia ma a foi tanga e foi pelo tato vale aba pe foi le mo se aba no so ia tato website on enterprisecast.co.nz e ma fai ona e sua ilunga lo mau mai tato vale fai foi fa mai ia no finance o ia le link ia tapa fai ona fai mai lo finance ia ma be foi ona e process o tulanga le ba foi mo lo sa ia
whātai tele lama o mo mo mātou a wanoa ia manutele na fuka so e male nei aso i o whai walo pilima ia le tapua inga pui se tātou atunu ia lo whangia le tua ia manuia ia so e male nei aso i lau e te lenga whomo ia mai tasi pe ona e talai le nei ia wauli le talinga ia le ala kusofi le leina o le tuktumala unanga a le Enterprise Motor Group i Manukau e le mawheo le misia lunga o le lima fitu tolu Great South Road i Manukau i tomo i ila lan tolo toa e lualo toa na ye da i Manukau ia wala masa i linga le stawa mo oi mala wainga i le nei vaitau le tau sanga lua mala miru tau te ni le afo le lua na lova Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui ale ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa Vevela a
le manu lula wa ye tātou I New Zealand, o le maua lava le lua se lau tala I le sei le Digicel, e vave aina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailunga ta I lua se lau tala, e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau se leni, I le MyCash a le Digicel I Samoa. O le awha yele se I Australia te tasi, ma o le ni whabitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema, e ia inga o le nei whabitoa, seki a Digicel. Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa, o tawalu manga o lau whainga palota I Samoa I le aso whareile, luas fulmaliva o kuso mai le itu lai lua I le auli, o le a whaafofonga I le au ili na atu, o I unga o I tu malo palota, ma sui tau vāte tasi, o ma whai o na au I natu le nei au nanga, o na o le lango mai le Enterprise Motor Group I Manukau, a to ai ma le fesoso ani a le Arrow Memorials, manuia lau whainga filifilinga Samoa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, mo le vainga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID is fluiva, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu, whaapea matuipui o le flu, pala au telefoni, 255-25-valu, mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald, a manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa.
Sungai we no man DJ 651 ile divine ola oli lo Joyce full mo le no minuto na da le le tula tonu tala si ola da tonu mo manuia I lo toa foi ma ka paka a onga ia le fanau o ia mini o man tua ma tole umalava le divine o le fiafia wala va ia le tulanga pe le pikino anu fana wala tantu to ile tu wa yo onga ile nei fo I vai a sunga fua o le tolu I nei po le fa o ngalo ya so le umio o le tu anga le na tu wa ya o nga samo o na o le pepesi o le fa ma I o le fiva o pona I po le dengue fiva ya o le wa fa I lo mai ele fa tuncili o nga samo e le toi fo I tu ai o onga ia po fa na ya o nga samo mai le aso mo se tema o le winga le aso nga fua le o le vea sfo il mai ai o le fainga pa nota e le ngata ilea o le ale ise malo longa a fana wa onga ile kuanta lo na tolu a o so o tuai e ma le kuanta muli o le tausanga te le lava ina malo lo I le vaitau le o le lotu o tomaiti I le fana wa onga o le sauni e lo le isu enga fai o le tausanga e bita iane la o le talape o le da o mai Samoa ya leo le afa wa wia o ngale fana le lua va yeso na le na tu e mano loa o no le wuto so fa fu se ya le mano longa ona o le fa mai po le pepesi e o le dengue fever I tu tono le tanto te le ma wa pe ua fia le numero le wa ya lo mafana o le wa fia ma fa pe fu io no ma wa io la tu sui fu e le fa mai o le fever po na I vi tono le tanto a I tanto ma tu pesa mo mana fana ia tanto talo sanga ona o lo pepesi pea ia le fa mai o le dengue fever po le fever po naivi le riva tau o le tau sanga ia pe fianga ile tu ma fainga talo sanga o le rifo ia songa fua ele fa wina tanto fa fianga su filo yo le riva ngo le au e le vainga le o le tula fono fainga palo talua fe se fulu maniva o lona foi upu e iwa se fulu o leo te fia wha ilo antu mo oe ma tātou umalawa I le nei vai tau. O le vaenga le la vea I tātou ia e whaia mea fui o tustu singa ma wha asala launga. E oe, o loo whaia, ia ma ta upu tau whai e lunga o so se mea lava, e mi se le valunga o social media, a o wha ngā solo I le whai ngā pālota. Fa meila le foi upu iwa se fulu, o le tula fono leo whainga pālota, lua afe se fulu maleiva. O le tausanga nā lena toi te wai le tātou tula fono leo whainga pālota pita. E le I o antu I le afo. I le whaitonga lona tonu, ma avea ilo mtula fono, le te unga tula fono le ofiso whainga pālota. Le ana tātou sila fiema ilo umalava. Ia o nao le tūlanga I piori e le tātou pāle. Mene, ia e whamaila le whai upu e iwa se fulu. Toi mai, lo mia whaasalalau o manta upu tau whai a o whaia whainga pālota. E noa tia se tangata I lunga o morianga ua wha maonia wha le tūla fono. I se salatupe, e le silia lea ma le lima se fulu unite tau whaasalanga. O unite ie fua mai o ele whaamsino le whaia le whaamsinonga. Ea, po ole no fosala I le whale pui pui, mo se vai taimi. E le silia I le ono masina. Ia o vai vaengala leo le mta upulea a. O ia lea na te lo mia whaasalau po o le whailo atu. Po o le tau solo mua ia te ia ona lo mia whaasalau. Pe whailo atu mo le sila ia o tangata lau tele se pepa aloa ia po o tustu singa
po o tu singa lo mia o lo o au fiai se wha matalanga e le moni ma tau fai. I se sui tau vā ma wha tatawina o le a wha tō sina ai le pālota a se tanganta pālota. Ia a whai o nai vanuro ulu le te mine mea whapea mai. O le ale ui ngona ngā mea ni whonga mua. E whaasala ina le tangata, nai te whaia ni whaamantalanga se ma wha luma i se sui tau wā i le aso e whai ai le pālota. O a aso i e whai ai le tāntu pālota, o le aso lusufu ma le fitu, ma le aso lusufu ma le iwa, o le masina nei o au kuso. Lono winga le aso lulu asau nei, ma le aso fureile. O le pui bi, i se taimi ina ua maea o na tu ina antu le wha silsilanga wha ala wa i tele, ele komesina i lalo le foi upu lima lua, ma ole i tāpunia i ale whainga pālota. O lono winga ili a ua maia leo se wha silsilanga wha ala wa i tele. Ale komesina o le ofisa o whainga pālota. A o lai alu i lunga o whainga campaign. Mai lea so nafi. Alwane ai le po na po ma le tai au nei o mai le uli nei. Sole. O te momoni anto le whamano ma le whaafutai i le utangia o se talo sanga ma di tu alalo. E le nganta i sui tau wā o vaenga whaupufai. Ai musia le avala official commissioner o whainga pānota. E mo ia o le tau ia nei whirangalo ia e manu ane i lunga i lea taimi ma le tai. Ai mori antu le whamano ma le whaafutai i le tau tau fio tātou la ngona ma whirangalo whaalia. Ona. O le mama fol tula fono le sang temini. Ia e ono a fia ai le tau mawhainga, a lea sui tau wā, ma lea fui sui tau wā. A le vaenga le pe o da o whai tau atua. O lea u te whai atu, e a fia ai tātou umalafa. Ka kou le au ka puai, ka kou le au mai mo. O i lai la vea ai tātou. I le vaenga e iwa se fu. O le tūla fono na o whainga pālota sa mua lua fes fulmariva. O le tūla fono lea, o lo o whaonga ina le official commissioner o whainga pālota i le teiminei. Ia renga, lima sfuru unite tau whaasalanga. Ia ka ilo iei pe fiel sele, o le melea. Ia e whai mei le whaamsino. Ai, tu i sisi tu. Ia, po le no fusala le whalipui. I le sili antu ma le ono, ma sina pe a whaambani. O lono winga. O sau upu tau whai, o sau tustusinga tau whaasese, e tuu i lunga o le social media. I le aso lulu, ma le aso whareile. O aso i le whai ngā pālota. O lono winga, e ono mōria oe i le tula fono. Ia, a tonu i tau awhia umantu ai mamea i ta ua tātou o mō meo fake pages. Ia po o ni tū lau fui e lunga o le pengata whaelangi. E ringi fōringa o le gaka. A le fōringa o le moa, ia o le fōringa o le pusi, po le fōringa o le povi se i tūlo. O le iei lunga inga. Au hina antu le vaenga lea. Antonu e au ngā, mō lou si la fia, malo tātou no fauta iai. Awa e le nganta, ina whaina e le tau mawhai ngā le sui tau wā. Ai a veila ma oe le whaila u whaaha. Whaasala raunga le ilunga o le aso le whainga pālota. Ai manatua, e le na o le tasi le aso le whainga pālota. E lua aso, wa le pālota mua, le whaatinoina le aso lu. Ai en te au i malau whaitau atua i, o te au fawai au i se tangata. Ai toi aluto i whaisa mea whaapea, i le aso lulu ma le aso whareile. E le i lawa ia mau whaamakalanga mana ma le mau tusinga, ma le mau tau whaaleanga, ma le mau tala whaatupu, ma le mau amrea. Lewa tuana, talo sia, wa langa ufai e kule mele, e wa lai mawhana sui tauwa, ia e la vea i lona makako, o oe po au po ai lava o tātou, na te tofu ina, ia le tūla fono le. E le leia le usitai, ia e mawai le mele lei, a le anga le mole meo le tofu. Ia wai ia tua o pāta tua o nāmea. Ia, nā o na tānti antu i lau whirangalo. I le rivae ngō lau. E pūlea stafu ne i le lao lona sa. Ai, awane i toi ne nefu muri tāntou. Ia ma koe whapeangi, soli.
e le I sa ua se kala whape la I lungo le male, e le I au mai a se whamakalanga whape ngā. Ale wakau. So o se tanganta, e whaia ni tusinga, e ta wai ni whamatalanga tau wha se, pe tau wha leanga. E au fi ai, ia sui tau wha. O le a wha salaina. Nioi. Ia mai le mas whainkaho ngailo. A wai na le alwifo I lunga wa mai. Alele. A wai le milisi le mero le ima vavi tanto. O le mele o le whainga screenshot. E mo le mea fwoi le recording I lunga o le screen o le telefon. Fefe ia kako. Kwa profesa kako ulu vai kimiringi. I le mo le mea o le sao o le teko no losi. A Vivian tu sila de me. Elefantunga wa whaingoina sa mola tulu tofi ain leo sa tulu taliola. Jalo sia. Ia uman tulu whainga palota. Makako le leia ia. Makako au le leia kwai lava wha mole mole. Tuwa talavan tulu ni whaingola ulia upu whawhai. Ia, ipu whawhai. Ale mauto mai utai Amerika seine tawa sa. Ja, ma tanto malavale ma futo mele ni vango la ja o ke topa vai tete a lo soi fu ma le lang ye mama Pe
whaatalo whaatu I lau whaafunga anga I le nei tūlau le asunga fua. Ai alo maia o se whaapoponga le nei o tātou talafou mai lau Radio Samoa. Na mawale tino maliwa se alu toto I se paka I au kilani li tai au po le aso sa, o ana nafi lea. I se whamtalanga mai le sātini si nial o ofisa o leo I le aio au kilani Sergeant Ash Matthews, sa afsosoani ane se te maitai isu e ngā leo I le nei whaalavilavi, ina ua mawaina le tino o le nei alu toto I Albert Park I le tai au ana nafi. Na tā ua Matthews, petu sa il fitu le tai au ana nafi na wala awa ne ai leo e se tangata whaingaluenga I lea paka, o ia lea na mawaina le tino maliu o le alu toto. O le itu whaanoa noa, ona e whai atu suenga. Mai loa ai, ua umalava le ola o sinei pepe. Ua wha ngā solo nei suenga il nofuanga na mawai le tino le pepe. Ma sa whaatal noa fo ia leo se te maita ai e iai lo latu talitonu, o le tina lea o le pepe. O le awhaia fo I se tau tonga whaapitoa mo le sueina o tino maliu, e wha mautino ai, le mafuanga lilo, o le uma o le ola o sinei alu toto. O le aso asonga fua lua lima au kuso lua o lua lima, lea ua whaatu langai a matawha ngā solo ai le whamsinonga o sia lii, ua mōlia I lona whaapungaia o le malili o tangata I toa lima ia, na uma o lātou soifua, ina ua mō se fale, le Loafers Lodge I Wellingtone. O lea whaalavelave na tupu le aso se fulu ono o mea I le lua o lua tolu, ina ua sa sao ane se afi I lea no fuanga, pe tuso le vailuanga o le po I lea aso, ma mali liu aini ta maa matutua e toa whaa. E si lia ma le ono sfulu maona tupu tausanga o soifua, ma le toa tasi e lima sfulu tausanga o lona soifua. O le ali I lea tula I lea so mo ona molianga I le nei whalavlavi, e lea umawhai ona whaatanga le whailo o lona swafa, ma o loo te e fo I ona molianga, e lima o le fasi o ti tangata wha moina, ma molianga e lua, o le susunuina ma le loto iai o lea fale. Na whaatata mai e lana lo ia se manatu whaapea o le a wha ai loa I tutono o le whaamsinonga le tūlanga o le lea ato o le maa losi wha ale maa whau, o le ali I lea ua mō lia. Ma o le nei mata upu, e whafonga ina le whaamsinonga mawalunga I Wellingtone, maa le wha moe, e ono o atu I le lima vai asu e wha ngasolo ai le nei whaamsinonga. O le maa sino uni o le tausanga nei lava, na mōli ai e leo ni si tangata e toa wha, I mōlianga o le whasi o ti tangata pa I valea, manslaughter, mai lea lava mata upu, ina ua mai asu e ngā leo I le nei fale na mū, mai loa ai, e le I muli taia I lātou nei e toa wha, sa pulea ina le whaanga yoinga o le nei fale, tū la fono, mō le saunga le mū mai se afi. E tai se fulu molianga o le tangata e toa tasi, o I lātou nei e toa wha, na mōli ai I le whasi o ti tangata pa I valea, e iai fo I maisi o lātou molianga, I le tau sisia, o lātou tiute e tu sai ma le tū la fono, o le soifua maloloina, ma le saunga le mū I ngaluenga. Na te ena I lātou uma e toa whāne I mōlianga, ma ua whaatu langa I nei, le tūtū lai I whamsinonga, I le tau whaai ui unga o le tau sanga fōu, lua o lua ono. Ua polo ina le Tenancy Tribunal le landlord e tutongi le tolu afi whase lau tāla I le tangata maututongi, ono le matuale anga whaia o se whale maututongi I Timaru. O le unga le nā o se suenga na whaia I se tasi o whale maututongi I Timaru. Ma I loa ai le o ngaunga o le whale tonu o le whale, ma tā ua ai, e matua le tala whea ngai mo le nofo ai, ma le tausiane ai o se tamaititi. Tā ua I le ripoti e whai o le polo ngā o vaenga e se ese o le whale, e iai pūpū I le fola. O le whale le tā ua e mama I le paipai alu ese ai le vaileanga, ma aluane ai le manongi leanga. O nisi nā mai le tele o vaenga whale tonu, sa iai I le nei whale. Ona o nei whale tonu I le whale, na toe a toa le tolu masina, e le I toe tutongi e le tangata maututongi se rent, ona o lona titee, se ia o lava ina ia moli tuwina le tangata, e ana le whale, I le whaamsinonga, mo ia mata upu tau maututongi, le Tenancy Tribunal. Na whaatonu le tribunal le tangata e toe tutongi le tupe, sa ai ta alafu ai ilana rent. Ai ua whapa u ilalo le rent. Ai na tau wia fo ili nei tangata maututongi, e siria ma le fitu awhitala, se compensation, na whaatonu ina e tutongi ai ia te ia. O lea whale sa no whaile nei ta māmalona atari e se fululua tau sanga le matua, ma nei ia ta ua le NZME, e fiu e solo le susu, ma mea ua lenga le ngā mapolo ngā, o le whale tā ele, a ele I tau fia ai le toe ali mai pea.
O le awa tamaitai New Zealand le Black Ferns, lea na tala malai ma le au o lo tūlanga se fulu tolu, i wha tūlangana o awa tamaitai, i le awa Spain, i le lata alonga i le tai au i le malai i York. Na te le vao ai, o le neita alonga, ina ua manu maa lo o le Black Ferns a New Zealand, i awa 5 wha, i le na o le valu ai o Spain. E valu skoa na mau e le Black Ferns, mai umaane le kuata whai o le ta alonga, e na o le toa se fulu tolu teine na taa alu o le au. E ui i le manu malo o le au. Ai o se vainga wha anoa noa ina ua fata i tua le flanker a le au. Si tamaitai o kai Paul Olsen Baker na manu alo na vai tamatau. Na iai fo inisi tamaitai na manu nua. Ai sa le mawhai o na toi sui atu nisi e wha atoa le au. O na ua uma tamaitai ta alo sa wha leo leo. Ai ui sa na o toa se fulu tolu tamaitai o le au a New Zealand. Ai na toi te tau ai lava i ina isi skoa e lua a le au. O le tamiu sangal nei o le ipo langi o lo whaanga solo nei Engelani. Mai le aso lua au kuso e o le aso luful fito se tema. O tātou telefona mo le nei aso, whaftai lava le whaafunga mai. Tulangang whautai le tumitai Sarah Batia mo tātou telefo e pēra whawhunganti le rivaingo la woli i le ngangana Samoa. La tōmousa si whaapupunga i le woli a tāu pēr tātou li e le lofamalanga le o le tua. E mo tamdei whapalo atu i mātua le ranga i anto e piki le whanawa onga tālau tamaiti o ame o tō wea mai le onga le riaso sa e anu i le onga io ia talo sia na sa e ustai le lei i lo faia onga i le dei ia sunga fua ali i tama i ti le lei o le venga nei le tanto talo le taulanga i anto le poana nei la toi foi mala so antai au mo tanto i au kilani fa pe foi ma lo tanto fa sinabanga i Samoa langa i anto le poana nei mo au kilani fa mala fisa la va ai tau e ono iena i wanga o fai te tili ma timu aisa i le tu i mantua o rewa. Sa miliangi mai le tu i sasai. O le manu lui le poa nana ia iwa tikiri. E mai ngoto le la i le toi ono a toi whamerute i le tu la e ono i le afia finei. O le venga mo le asoa antai au mo au kilani o soane le la i le toi sfurtasi minute i le tu la e fitu i le tai au. E a wawani sino whanga mai ono yeina i wanga e mantele le tu i mantu o Walkworth. So viliangi mai le so antai mai le tu i sasa e feololo le malosi no fuanga no fuanga ta lai lai i langa yantu le le fiafi ya tai au. Toi fa talo fa tuelo tanto tro i Samoa le rivango leso. La ringa le tanto tala o le tau mo Samoa. Langa yantu le puana ni mo Samoa fa mai e ufitia se vanga le langiao. Manai timu o Savili o le aiai. O le venga mo le so atai amo Samoa. O le a vitia se vaenga o le langiao. Manai timu pupu o le aiai. O le tulanga nai pio ni wing o le tamu le soma le so atai au. Mo i tantou i nei au kilani. Kapia foi ma Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O ai fo I o le mua nei E le tau mate peni pese mai fea A ia malama O lei ano foi le moana O lei a fai anga tau a sai le tai papa o le tua masanga o lei a lava o le ngata I fale Eta ele lava ile taifana tautai ai lava sauma afe olei a lava ole ngatai fale eta ele lava ile taifana tautai ai lava sauma afe
Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whaiga palota i Samoa i le aso whareile. Lua sifurmaliva o kuso mai le i tu lai lua i le auli. O le a whaafofonga i le au i li na atu. O i unga o i tu malo palota. Masui tau vāta i tasi. O mawhai o nau i na atu le nei au nanga. O na o le lango mai le Enterprise Motor Group i Manukau. A to ai ma le fesoso ani a le Ara Memorials. Manuia lau whaiga filifilinga Samoa. O mana umie o e po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le kampania le City Car fua tu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo a inga i le tau malulu. City Car .nz. O le teime whaari ai le tāleni al tama i lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama wala tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga i talonga, ma tau te wala auria o ia e awai i le tauwanga. Tama whaasalalau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tonu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai lau tama le whonga ino le talonga le manu Samoa, o le kauni tikta. O le tama e Siliana Reactions i lunga o le Facebook, o le amanu malo i se whailonga, mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo i laso whao si tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manuia tele la sao tama umalawa o le lalolangi. Lewa se atu le tantu tenia sfulfitu milu tu tene le tulai tolu fa malo tu ma tua ela katile ole fa wa ngana watu wa ngol de ya se fuanga ya tu ya ingolo fa vai vai ya no lan tu fu si pa ele de vai ngola uli te fu mo wen si sana la su ngola taba le le a fe se fa le tonu lo sa a wen tele ma mau fa le tele lo le tio ole fa tsi mel sunga ya Victor le to mala unanga al entire world and auto limited yona la luai o tara dalova Victor ma lo nga luwe ia ele ava ma sa na fa tala foto to fa fo mo a le ba sa e marot to lo sunga ia fa tala fo lo ta poinga sa mo ton mo ma la pira me mafuta mai ni tu la le uli ma lo la no sa ia to Tanto te tau whai wha ma lo Victor, ma sa lor wha whai leonga e mawar furur ngi kausanga au. Ia, saunli. E mo kua o kin me so furu e alu. E le wha pe so furu e alo vanga ni. Ia. O furu e Olo winga sa le furu e kangore teko. E le fai donga ka furu di se. Sa wat furu e mo. Ia. Ia pau foi o tu rangolo ye ele tau ni foi a tu no tu ye. Dele, ole pau are mea. Rivi. O so ese marfuru. So ese marfuru, so ese maltimu. E ma fai le leio la e ma fana le vai tau le tau manuru. E ma kam fai e ingu au fala au nga va kol fo mai, vele le ingu ya uma. Ia. Ia mere ye fiu ingu fola au. O pedir furu de what ko ile se fola o mere voi. Ia. Iko ava mai le fo mai e lua, kango e ingu kai fa.
O sanga ngai ngofa e ko vai me fo mai mo ko va ko nga fa me. Sat ala mo ko. E foi lo yi. E fa me foi lua le pa me si ko tapo. Victor, ia malole on sa yo. Ole hani ya marki polo. Ia e fo ka manga marka mo penkolo. Ia mo kam fai malolori. Ah. Sa lilo o me ka wala val malolo mo ila vai ko mo ku ia ole ola ia si mangwe ko ia e sa ole le ole menga kuria ko inga ki alu forsa ai ki ri fa ki alu ku forsa o sa le ki ole ki fo lu ani Victor ale ko e me si vaenga e ko sa le ia mele ko ke polonga o furu ya sa le ko o kulang ro ile ko malulu nga malu si malulu yun dito sa ngasi man yoi e sa o kanal fa finge e Victor wa kasasi fo le au mai tanto fa pitoa ia mai si vaenga mana o tapena ile sunga mal tanto o nanga le tai well ya wa fo ile venga so mulio le imagino ku so le Victor ya fa tai fo mo ya mata tsole tato pompesini ya mantua di vata silo wa luata rato fitu ka ko tiso tala fitu do sene o le ngalo airport ka tex ya poini ya swaito na tato fadolo e molo pa u hono sene ka pe to tavari ya mato mata fo le ya lo swafa fo mata no me e tanga ala vata to sei wa ya so tasi o swafa do man malo mon deve aso o mai lata tau de ave o le famoneina wa tato vata ya fato mo sa ya matou mata folea ya do fonkesi RPG fenso review do so varutala i vai vesene ia matou ia mata to se foi tanga va e pe auto tesi ile fa unha fo le masina ia fa ro lo nunga lava o le tato le tio ia o le tato fa di sindia ta sili matoro istama ki road ia o ne ingalo fu service ia pola wa chance business service le matou ia semero lo ta va de penal fa le ton wa di fi matou ta vale lo ni si mo lunga to di lisi o le lift le tato lowing o snoko pu pas lava so design o mo ya matou e fai mero fifilinga ava pe over for de lo te do pa o ta va fai fa pita to flares o mo futa to flares i le tato fa de sinia e fai mero fifilinga i le tato company mata fo le pe pa le wolf e lo suta la te tongia e pe pa lo ya matou LED lights with reflects e fai fa pi ya matou e fena fa le ya se banga da walo ta va de penan fa de ton i me va o liki swa u te o pena o moli sa lutimu ma ta va de e fa ta wina i ya ma to ta to fa de sinia ngata fo le mo to ta va de fa ta u sta va le lava mo 10 minutes ta va de fo ta va de tuai SUV o ta to piki up for Ranger Hilux Nissan o mana te fa mana e pom fo na modify o mo fo na lifi o le pupa mo fa pi ma le snoko i ta va de fa ta una o mana a fa pi foi tato pa marcha si no tato pi up o te pole la se metasi che sa lo fa tato to o man teu ia fa pi foi su ta va de tuai ma che i to telefone tato fa ta va de che in ia ma lo gas back e tel mo ia on in merita te foni o iva do fitu fa to dolo o iva do fitu fa to dolo o iva au mai se so sani o le fa pa u ta si fitu su petro o ta pa fo pa tuai se ki me ku a mata mai sa su lima se pa de sa lu su lu a lunga ia lu su ta la pe mina mata de sa ta to fai me sa tongi su i po fa ta vale furi lo wala me ngata fo le pa o marcha sa ta mata mai sa to tasi anga to fito e lunga se pe na vro mo ya mato ava pe fenga to avenya pa o marcha si sa mo ia ta no me foi de uso pe na fenga lo me mato ia malos le fa ma lenga mo e ia ta pe te su mani ta to fa pa ta vale neve aso le Toyota 86 po pa fe su fitu so sanga 6 speed auto ia se la fa i va tala pe mini ile va yaso li ato to va ben ko su so spoka ia ta vale na neve aso po mo lo na tau ele ta to le si pay after pay le pai ma le windscreen man tua so va no masina interest free to finance o mala penana fa ngaina terminate to la lo fa pau ale ngata fole o le tato farese ni fa taise manu ia manu mata no fa o le tau muni fa wat ne to na le uri dia fa fa se so tau se temi fa pene ia fa tailo manu do aso ia e fo me manu ia so foi ia mai ia manu ia va venture fa visia le malosi
wala wala tui no le tanto. Tano wala sunga ya Victor wa vela wia ma finga ma funga tamul muli le tui ma danga le Tire World and Auto Limited yona la la luai da e o Tara. O le se anto le tanto ting ya luas fun ma fami dut. O te ne le tula e tolu. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Club Queen DJ all the ladies, 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 all the ladies.
seen what you done, my baby. Look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely blue.
e whawhiwianga sui whiwhiloi o le rirainga o lea wauli lewa Joyce fulwanu ma lea whamiru tona tā lea o leitu la e whae le rirainga o lea so ia tā fui le wha o nā wadātu leo tātou tala mai aturu o le Pasifika ma le lelo langi e pe on te pera mai elwhale tua ia Miriam hana la toa po Mario on sui leo no fua a tasi mele fionga ia le antou sa vea mo le polo kalame o le nganga i fo o whaiva. O lea sa o tuma whi su e antu le vaenga o le tu la fono whainga palo ta luafes flui. Le eila tana fui le na whai antu mua muana leila. E le mawhai e se sui tauwa na tauwa e le whainga palo ta. E titi ifo e le 5% o lea whainga o palo ta ale sui wa manu malo. O na wina antu ia se talo sanga. E le whaamsironga mawalunga po le whaamsironga sili. Ja, ile tula fono la ilona vaenga e se lau ma le vapu. Se lau ma le valu pui pui lua. O le wha pe mai ile tula fono whenga palo ta luafis fulmaliva. E le te tau se tanganta o na whaato aiantu se talo sanga o whenga palo ta. Pe a whai, na maua e lea tanganta ni palo ta, e titi fo ile 5%. O le awhai antoa palo ta na maua e se tanganta ua filifilia. Po o wantoe fo i mai le whainga pa lota. O lono winga, e mai maua i lautani, e mai maua kua i makaimi o le whamasinonga, a wai le talia lau tāna sanga, pe ai lalo ifo, o le 5% o le whainga o pa lota ale ua manu malo. Ia, o le tūlanga le da, e tatau ona tātou sila fia, e le anga wa umatangata uma, e le awinantu leo o tangi po tānu sanga. Ini vaenga e leo whaamri e inailo na whirangalo. Ia po o le tu inantu ni talo sanga i tula fono o le whainga palota. Ia whatita ingala, a whapea o pai e lua se lau ia na palota. O leo whainga na, lono winga tauna au sia e la whai. Ia le se lau ma le tasi palota. Ina ia o vahantu wai ma le 5% o le awha o palota. Na maua e pai. Ia e tauna au sia le la whai vuto am whaina whailan tānu sanga. Ai a whai e whaas fulmaleiva. Ia le ai, se lau a wha pe iwas fulmaleiva. Pe se lau fo. Ia o le tūlanga le dai ai. Ia awane i titi fo le 5% lono winga. Kaunga awha po o lunga atu. Lono winga la se lau. A nga ili se lau mon tupu tauna ma whai ona whai ele tānu sanga. Ai le wha pe fwoi le e nga o le korus fulmaleiva. Ai alu whai karu sanga. Ioi, e wha pēta ale whinga o le mole tu la fono. O le tau mawhai e au tala atu. Ina ia malu pui pui ai lou afo, lou mawhau whau. Ma waini o tātou toi whisili. E o ale mele ale ina wha tupu le stanga tala tala. Ona o le le malama lama. Ai a e malama lama. Masano a koe kelingi o whisili pe a malakasi. Ia pe lua fo. Ia pe kasi foi male afa. O te whai atu. O le la tāwha. Ai o te whaavitai. E le o ia se mea kele. O ngā se i lunga o tātou upenga te whailangi. Ia o na ua utangia umaile to tele o tātou. Ia tālo sanga e pe o te tuina mai. Ka ko walu el pala singanga. Aua ngi ko iai sesi e whaanga sua lunga o le Facebook. Ia mawha ele hanga lunga o le social media. Se i umantu le whainga palota. Iang ka ko wola i re si vai. Po whea leo le aangi e le matang. Talavantu i a pali sina leo papari. E la kante leo le fionga ta oli i antuala fauan ta avili patea. Ia maana ta faunga fo le rivaingo le awoli talo si ofisa ngā ruenga le palangi. Ai leanga pe ala e kango fa se e le palangi. Ia e ka fau i lunga le se ring. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You may have heard the saying, joy shared is joy doubled. That's because giving isn't a sacrifice, it's an investment, since you actually get back much more than you give. So don't give until it hurts. Give until it feels good. The American president, Calvin Coolidge, said, "No person was ever rewarded and honored for what he received. Honor is the reward for people who give." That's why what we do just for ourselves dies with us. But what we do for others lives on, even after we die.
It's when you help someone else up a mountain that you yourself end up closer to the top. You see, the principle of giving is a law of life and success, which always works. Just like money can only buy good things when it's used and circulated. But if you don't use your money and give it away, you won't get any value or enjoyment from it. You know that the Dead Sea is dead because it only receives and never gives? It doesn't flow out or give to other bodies of water, so it just dies. In the same way, when we don't give to others, we plug up the natural flow of life in us. That's why selfish, stingy people are never really happy and seldom healthy. But when you give out, you make more room inside to receive. A successful man said, "You will be remembered for two things, the problems you solve or the ones you cause." Each of us is created to be an answer and help to someone else's problem. Another famous man put it this way, "You cannot live a successful day until you've done something for someone else who cannot pay you back." The Jewish people have an important holiday every year, which celebrates the giving of gifts. Everyone, including the poorest person, must find someone poorer than himself and give him a gift. You see, if God can give gifts to others through you, He'll give them to you. In fact, God loves us so much, He gave His own perfect life to pay for our wrongs, just so He could share His life with us. So why not give your life to Jesus Christ today? Then you can start enjoying His successful way of giving and living for the rest of your life. Just think a minute.
sifa amaoni mafaa pepele iai ofana ole sofi maile atua o fana fana ile lima ole toa tapeyo ni samai olive ilungolela o ai yesa sifa amaoni mafaa pepele iai yesa sifa amaoni mafaa pepele iai Supermalinda ole tumita ya Chanelen fan longo malle PC fan wala tofi maile tua ida o toi valumi du tolo ton tala ole tulai fa un tolo ngan tuina ya le polakala mena only think a minute mo itato umalava ile di vai ole fia fitu mala fumidute on tala ole tulai fa Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Fitu middle tolo ton talo le tulai fai le divang ole fia fifa tu telemol tanto ma tanga maila wolia le leila se lui me fo le divang ole fia la singada wale tanto mali le tanto ma tanga samwe mo tuan tu to mo lo titi fitama lo fale tu ma te anto lo to so fu mo lo bantu ne yo la so anta tanto joy fi lo im fita pa i fo ilungo pia mangalu le ole afo ne vionga yali anto savema por kala melanga i fo fai vale un pena mai wala vale to ma tanga ya le longa puyeli lo to pa i malo to malu tulanga i pio i ta pedanga o fenga pano tai le ding fo to sanga malisi mo taupu o lo wani ya e mai le ngato i tono di usila ai fa pe fo i lo tanto fa sino banga i samo tola i anto no ola pas fika male la lo langi o lo pena mai ai e ale fale to ya Miriam la la topo mari malvango telefo i link to live fa ona a wina anto i le por kala meda nga i fo faiva se yo le link to live fitu ile poana nei mrutulina fenga malolonga o ani la singo joyo le ding vango le fantasy le li ma fu fuanga fanga solo po ia mal malo tanto tro io e ma tu wa fuala au ele ai se me che coma yang mai lo inga ma lo ava va nai lo au fuala au a lo fatu male peli sulla mai bolino le tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo mia ia umasia uhani a o basa bali bali le pasina se yesu solo ia samo no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma prepese matata gato tunele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele
vai lama o na ngalo le tape mali o vai singano o no ai tine matama yung alona awala lau papa le pasina se i esu solo ia samo alo uatulu se i vai